wenzekahle wafika nawe wenzekahle wafika nawe sesilapha phambi kwenkosi ukuzwa izwi lakhe wena uwenzekahle wafika nawe uwenzekahle wafika nawe sesilapha phambi kwenkosi ukuzwa izwi lakhe wena uwenzekahle wafika nawe wenzekahle wafika nawe sesilapha phambi kwenkosi ukuzwa izwi lakhe. Amen. Amen. Kilona lebaka leo. Amen. Ukuzwa izwi lakhe. Hallelujah. Amen. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, 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 oh, alive forevermore. Hallelujah, He's alive, alive forevermore. Alive, 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 alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah. Sing hallelujah, my Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, hallelujah, sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, oh, sing hallelujah. My Jesus is alive. Amen. Amen. Waphila. Amen. And it's my Jesus. Amen. Waphila is alive. Amen. I ring mine, mine, mine. Jesus is mine, 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 mine. Jesus is my Savior, day by day. Mine, mine, mine. Jesus is mine, 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 mine. Mine, 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 mine. Oh, mine, 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 mine. Mine, 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 mine. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior. Oh, day by day. Jesus
haka Yesu waka 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 oh Yesu waka 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 Yesu 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 mukulusi nitayote aupila haka Yesu waka 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 Yesu waka waka oh Yesu waka Yesu muguluzi nitayote yaupila haka Yesu man 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 oh man 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 Jesus is mine. Jesus is my Savior day by day. Man 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 for the last time. Man 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 oh man 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 oh hallelujah Jesus is mine. Jesus is my Savior day by day. Man 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 Jesus is mine. Hallelujah. Amen. 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 Glory. Amen. Amen. On a left song, come only believe. Number 176. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, hair of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His
in His love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. For the last time. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Hallelujah. Amen. Ramlebo hamre. Amen. Upang mo diferenciación. Se papano que When amor lo kiwaka Madia kwa madere le meti le zatore kaona Hadina Hondali
Amen. Go fella a worshiping song, and then kopa maraga yona Brother Potter. Tla bulela sebelo sa modimo ka thapelo. Amen. Amen. Ara re a mo leboga modimo wa rona. Amen.
papa gobane ga re tsebe selo papa Amen. ga re na bokgoni kgoši Hallelujah. fela wena modimo wa ka gore ke papa re botse molong morena Amen. bolela ga maatla ka moka modimo wa rena Amen. re botse kgoši modimo wa legodimo rena papa pele ga gago tliša ditheto Hallelujah. rena modimo wa rena re a go leboga ga maatla ka moka modimo wa legodimo ge re kgone le kgoši go tla fa modimo wa ka mo servicing papa ya letšatši la bobedi Amen. re thomile maabane kgoši e letšatši la bobedi ba la service ya rena Amen. bula ka thapelo gape kgoši Amen. go kgopela modimo wa rena o tlobe le rena ka gare Amen. ka rena kgoši e be wena o laolago modimo wa ka ya go rapela modimo wa legodimo kukamela legodimo le lefase Amen. re lebogile tate ka moka modimo wa ka re kopane ga mmogo gape re le bana ba gago kgoši Hallelujah. papa modimo wa legodimo hle re kgopela le bokgoni jwa lekgone bogobe Amen. rena jo re botletšego ra matla ka moka morena gore ka bakele ka gobane modimo wa rena re lebagane le lenapa kgoši Hallelujah. le iphile maatla go go le mosegare ga le robale Hallelujah. re thuse le rena modimo wa rena gore re kgwetse nako modimo wa legodimo papa ya gore papa re go rapele Amen. re robala modimo ra lebaga setse go lenaba la rena papa le alwa ga la robala Amen. lona modimo le lwa botšhego le mosegare Amen. e le kwetse ya chance le a tsela Hallelujah. modimo o re thuse bana ba bo rena kgotse morena modimo wa kadi a wara ke 24 kgoši Amen. thuse ka matla ka moka morena ge re le jwa lekgoši morena re rapedišane Hallelujah. modimo ka lebitso la keresete jesu modimo wa ka tšegofatša sedisena Amen. tšegofatša sedisena ba ba lwalago batho ba kgone malwetse Amen. la o be ka gare ga rena modimo re bone o tswelela Hallelujah. iponagatša wena ka noši re a go rapela modimo wa rena re ife maatla le mafolofolo gore papa re tlile go wena papa re dumela kgoši morena le ga re sa dumele ka moka mara ba bangwe re a dumela kgoši gore re tlile go wena modimo papa bona gatša se modimo le ba ba sa bonego batho ba kgone go bona morena re phatlhele dipatlego sa gago tata le boga modimo wa ka ka lebitso la keresete jesu ngwana bo rena ke epele ga rena morena Hallelujah. kgoši ka dikopela Amen. kopela wena mofe maatla Hallelujah. tate ga mmogo le ba lelapa la bokgoši mo ka ke a rapela modimo re santsane kgoši re rapela gape le sejwana seo tlo gore fa ka sona dijo Amen. papa gore hle modimo le yana dula go motlabaketse Amen. papa a eta mo kotsi a tlana le mafolofolo ka go tsenya lenaba Hallelujah. go rapela modimo ka lebitso la keresete jesu wena modiši wa rena o modiša yo Amen. ke bona papa lefase ke la gago Hallelujah. le botlhe ba ba yakilego mo go lona and go na le yo mobi yona o le tere o kgona go dira go thopa ba bantši kgoši a ba iša ka mo yena ratang ka gona Amen. ge o lebeletse o sa tsebe o ka fela gore lefase ke la gage lefase ke la gago morena agilego mo go lona le motlhe ke dilego mo lefaseng le go baka lebitso la keresete jesu modimo wa rena re bula thapelo ka modimo thapelo modimo tšea taolo ka go ba le godimo re rapela modimo ka lebitso le le maatla la keresete jesu amen Amen. 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 Le ka tsena le go bona morena na le item mo ya Brother Thabang Makafola and then nkalatela ke Sister Maluka. Amen. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Heaven and earth will pass away, but Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Hallelujah. Heaven and earth will pass away, but Jesus never fails. Amen. Hallelujah. Fear not, little flock, from the cross to the throne, from death into life, He went for His own.
He'll sweeten for thee his rainbow the bitter in Gethsemane. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Fear not, little flock, whatever your lot, he enters all rooms, the doors being shut. He never forsakes, he never is gone, so count on his presence in darkness and dawn. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Lord, I believe, Lord, I believe, all things are possible, Lord, I believe. Oh, Lord, I believe, Lord, I believe, all things are possible, Lord, I believe. I receive, Lord, I receive, Lord, I receive, all things are possible, Lord, I receive, Lord, I receive, Lord, I receive, all things are possible, Lord, I receive. Jesus is here, Jesus is here, all things are possible, Jesus is here, Jesus is here, Jesus is here, all things are possible, Jesus is. Only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Hallelujah. Amen. Amen. Re ka ba fapatela matsogo gape bana. Hallelujah. Glory. Amen. Amen. Mo nneteng le nna pila ke tlile ke na le item. Mara yaanong
or baholo ke ba bambile mo or ke lead mara nga se tlohe amen re dile conferencing a ke amen hona ka mo only believe ka mo number 44 Hallelujah. God leads us along. Amen. Amen. In shady green pastures, so rich and so sweet, God leads His dear children along. Where waters cool flow bathe the weary one's feet, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Sometimes on the mount where the sun shines so bright, God leads His dear children along. Sometimes in the valley, in the darkest of night, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Though sorrows befall us and Satan oppose, God leads His dear children along. Though grace we can conquer, defeat all our foes, God leads His dear children along. Some through the water, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Away from the mire and away from the clay, God leads His dear children along. Away up in glory, eternity's day, God leads His dear children along. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Some through the waters, some through the flood, some through the fire, but all through the blood. Some through great sorrow, but God gives a song in the night season and all the day long. Amen. Na isali umpitela imaketi pera na isali umpitela imaketi pera na isali
Amen. So, a few worshiping songs, and then Maraha Zona, Amen. Amen. I surrender all.
So, but to go to la pele bana ba modimo le ntse la modimo le ka o sa feleng na le fele le ke matla amen bothata bo mogolo bana ba modimo le ntse la modimo le tsena kereke ke letse pedi kereke is almost go tsena kereke o tsena le study go social function go tsena le ka no join a team club gore ke mo le re go sa bereke go se go mmereko ka weekend we are more le chopana ko le batho le go le tsilo ka mmereko a le ya ke stress le no ya ntwe wa so ya mmereko go ro tsena kereke o tsena le o tsena team club le o diang ba ba hiking ne flo tshwana le tsheng mara go rapela modimo a se tsena kereke it's a different thing altogether go rapela modimo go serious o feta go ka mo hallelujah that is why motho wa se rapele are the rogi tepileng because go rapela modimo ke the only thing you don't sense ka radio ka moka ke di be go bona mo pa ke the only thing you know to shaka itshwelela ka thukwela amen batho ba bantshi a ba ratimela lefatshe le a fela ibila ba nyako ba botsa ntwe wena mara bophelo ba rena go re se tshi modimo a fedisa lefatshe bophelo ba o sa go yo bontšha re lefatshe le le tlo fela ka re wena self a wa tia lebelela mengwaganyana e me5 e me10 gore e go dira o no monyana o e bone ntho o le aging o fitla ona wa tseba go thoma o bona sefatlago sa go ka ra se sale ka mogola thoma o ba le mashoshonyana mara and o tseba go le monyane motho mongwe ke mo la dilo sa tlhakane ka le le ka khomantsa then mala o le go bereka wena ba gore o reka ka no tsia ka no ntsha mo tšhelete ya gago o se ke o fitla gae wa yo reka le borotso go mo dila o le o ditsi ka no reka ntwe go e rata ya go so o itse a o ka o ditsi mola le right ya o ya dilo ka moka tšo dinyaka le o nwa di tša di botse bo se tša di swekere le ke ka moka tše batho ba ka di nwang ke na go sa tlhakane ka wena na go le go tlhokomela pele ka raina ba no reka ntwe ngwa go tlola so ka jeke or ka paketenyana ba ye ka le tlola na go tšewa na o thoma o reka tšela tša dithinyele tše dinnyane ka o ke tlhokomela ke nna go sa tlhakane o tsogala west a ona maatla wa bona le mara bophelo ba bone nnete go se tše bolela ka go ya kerekeng re sa jo bolela ka tše bophelo ba go dirang tsone le wena wa bona re ntwe a itseife amen so re mo bana ba modimo ka re thabile then re tlola pele ka di-service tša rena the convention is still going on so re bodile bana ba modimo ba bolela dilo botse mo brother Mabane ke tlo leka le ile gore a se mokgwa wa ka o bolela dilo botsana ke fela ke tiketanyana hallelujah ke tsika today ke bone le thabile ba ka re ba mo ba thabile ka le nne ke ba no thabela ba ke be mo tso ba tso le ka o ya no tanyana amen maybe the first 10 minutes I was like ke le ga botse a ke tlo ya pele go tlharaga amen ba di tlo re la modimo a re amogela ba ba rena ka moka ba le ngwana fa le lokologeng bana ba modimo re no bolela bible re ka e bolela ka mogoka ka ra tsinke a sengo e kwa ka ona wena dile yemela muraonyana we lebele re mara batho ba ntse ba tsia go ka we lebele mo bible e le gona o itse go ka nne hallelujah e gara bible ke ka re ke buka ba bangwe ba especially batho ba ba yang go di bible school
ba trainer revival mo kae jwale ya ke formula ya go no ba diwa jwale ke graba botsa re ra so the next tlhaloso tsele tsa bana mongwa di sa tlhakana ba tlogela wena mo prophet of la re batho you are running on a beam gore re tlhare se gola so ona batho ba bangwe a ba tsamaile tlhare se ba ba dikala so kalele ke tlamola ya brika one e fitla go ntleng a sa tsore se tlhare kona se ya go di jwale rena re go dula in the mainstream ya ditaba re no go tsedi of ramp o jata botsa malolo tlhomo wa tepo ga o bona dira ntwe moranya na feletse mo ke ntleng kalele ba isetse le wena o sa fila se bona dutlowa jwale a re duleng right in the middle of the way amen so re ale ba bana ba modimo a re ikole re le gae re tlo bala mo lentsi la modimo for bala a rena ntse difatao tsa rena modimo wa rena wena mohlodi wa legodimo le lefatshe le bitsele le matla la Kriste Jesu re a leboga modimo wa ka re sa tlile gape pele o sefatego sa letlhaga le tšetšile morena re neela go wena ka maatla re sa kgopela go lebala pele dikarego ka moka ditšhitong mo tšotšotlhe e ka ba dikgopolong e ka ba dipolelong e ka ba maitshwarong mo gotlhe papa ke re tlhatswa ka wena ka lentso la gago le ka madi a gago le ka moya wa gago dipelong meboyeng megopolo le mebele morena sa tlile pele o sefatego sa gago modimo wa ka ke le lentso la gago sa tlo bala mo go lona re kgopela blessing ya gago a dilo mo go lona papa wena ke go le butulla mo dipelong tša rena morena re kgone go lekwa papa re lekwele sa ruri morena re fitlhe mo mothong wa rena wa ka mogare go sia ka di dire modiro wa lona gobane o boletse wa lentso la gago le ka seke la tswa la boa le le fela o dira modiro a ke modimo wa ka modiro o bona ga le go sia ka e sia ba go le kwa ra tsama ka lona re dirile di-notes fela a di dire modiro ka ra dipelo le maphelo a rena ra kgopela jwale a re le ba le go bofa matla ka moka a diabolo mekgwa ka moka a di-stepense go lapa le tsotlhe megopolo e phatlaletseng ka matlotho le go imelwa modimo wa le ka kgoši ke mathata a bophelo ka keno a ke jo ka moka tsona papa re fa matla go ema le go di fenya ga le mameo ya ka moka ya diabolo kgoši ya ka re itlhokitša sebaka re a ke presence ya papa e tletša etalo ka ra lefelo la borena tsotlhe ke le dikgopela re dimela bile re tshepa lebitso le le maatla la Kriste Jesu morena le mokhuši wa rena amen re a lego bana ba modimo a re ba le mo dibabeleng before re dula fase Hebrews chapter 7 mo ba Hebrews 7 mo la thank you ka no dula go fela ya re master na ka no dula go kgone ka re go afisha Hebrews 7 from verse 11 to verse 19 modimo go tswa le lena amen yona ba le kodike ba la ka mogao ya le ge ba presita ya ba lifi e ka be e le ya go tlotiša phethego ya ba moka ka ge baporesita e le wona motheo wa molao go sa nyakelwang moporesita e mongwe wa mokgwa wa Melikisedeke e a sa abiwago ka mokgwa wa Aroni gobane ge moporesita bo ka šatolwa gona go swanetše ge go šatolwa le wona molao gobane moporesita yo o bolelwago ka mokgwa wo ke wa moloko bošidi wo o sego motho go ona e akilego a tlhankela altare gomme mong wa rena go tsebja gore ke wa moloko wa Juda ke wa moloko wo moše a sa kago a re o ka ba le boporesita le gona go tsebja ka botlalo gore go tlo tsoga moporesita e mongwe wa mokgwa wa Melikisedeke ye a sa biwego ka taelo ya molao wa nama e le ye a beilwego ka maatla le bophelo jo bo sa senyegeng ke tše a tlhatselwago ka tsona ge go thwe moporesita wa neng le neng ke wena ka mokgwa wa Melikisedeke ge molao e be e le wa go tlofedišwa ke ka gobane o fokola o sa gole selo gobane molao e be e se wa go tlotliša phethego sa wona e be e le gore go fitliša e be e le gore fitliša kolofelong e botse ya gore re tlo batamela modimo amen re a leboga bana ba modimo a re tšee madulo tle mo tswabeleng la bakgetho re a leboga bana ba kgoši and then a re tsweleng pele ka lentso la modimo gore tle re kgone go ba le letšatši le le botse amen then a re boleleng ka verse she e re ke ba le mo sekgweng mo bororo e badile e re ke mo go yona bana ba morena mantšu a re tloa tša mo verse 16 e re who is made not after the law of carnal commandments but after the power of an endless life mo e re
bophelo bo sa senyegeng ke rata re bolela ka matla a bophelo bo sa feleng, the power of an endless life. Amen. Ke matla a re kwa gore go ne le boprista bo ba rileng fao. Hallelujah. A re no fana background ga nyane bana ba modimo motlhomongwe go no re fishise the whole purpose ya rena go diragalang ka taba ya borapedi. Le tsebo go mathomo taba rena a thoma go morago ge nke be dilo se dire ka mo direleng ka go morago nke be re sa dula so. Amen. Nke be go sena ntho ba ke go ya servicing, nke be go sena ntho ba reng ke go ya mmerekong. Ntse ka moka di tle ka baka la ntho engwe dirileng kgale go morago. Amen. Eo ba reng modimo o le a tlhola batho ba mathomo a ba bea mo tšhemong. Then ge a beile batho ba mathomo mo tšhemong batho bao ba palela ke go ema ka lentšu kore o bona problem e re na le yona yo today ka baka la batho ba ba paletse go ema se modimo a se boletseng go morago and ya khosa dilo tse re le ka mara tsona tshepedišo e re na le yona ya lefase e khositse ke yona taba eo. And then le today go sana le ba le ge lentšu le tlishiwa gabedi ba palela go ema taba e bana ba modimo a se ntho e nyane wa tseba a se ya ke be ke bolela ka pele ka a se option ya re ke a kerekeng o ba ke kerekeng no taba go kerekeng le go se kerekeng is something else go ka go rapela modimo gore modimo is a must. Yes. Yole bothata ke ge batho ba sa tsebe selo se tshwanetse go diriwa ba itse gore ke sa optional wa bona ba itse gore a ye ke go e dira go a le gore go tse mo lapele le jwang go letse mo lapela ke reka go bala badimo a gone ntwa mohuto bana ba modimo taba ya motho go thomang gone gore before go lega dilo dintsi motho o dirile ke modimo and motho o tshwanetse gore a be le maikarabelo mo modimong gore go tshwana le wena ge o na le bana mo lapeng la gago ebile ya bana e kaone nyana ke nyanenyana go na le ya modimo le batho because wena se wena o bopileng bana no wena o no belega bana ga o kgethe go tla moshimane ba o tla iso o amogela so se fiwang jale ge wena o le motswadi mo lapeng then ngwana o hwetša bana ba swere polelo ba re go tswa mo wena o re nyaka go kgetha go tlhompha bo batswadi ba o nyako ba kgetha a ba tlhompha ntho e tlo makatša le wena gore ke discussion ya mohuta mang ka mo especially ka mo ntlong yaka ba discussa dilo tse tša gore ba ka ntlhompha ba ntlhompe ka mo motseng wa ka kore a ba ye ko motseng o mongwe gona ka mo ntlong yaka mo tafoleng tšaka ba iketlile ka dijo tšaka ba boledišana ka nna gore ba ntlhomphe ba se ka ba ntlhompha nna e befila ke jale le mo modimo e ka mokgwa o gore go se rapele modimo ke ntho engwe ya that is why go le ntho ba bitsa ke katlholo ke ka baka la gore o sekisitswa go senya jale tshenyo ya ke efeng ke yona e ya go se rapele modimo jale ge re tiša ditaba botse kore go wela sebego ile wa separata batho le modimo gore motho ga a seno wela mo sebeng ditokelo ka moka tse re di bala mo bibleng ke ba re ke tša motho a fiwa matase dilo tseo tša molatlhegelo jale motho a sa ba le matla a bibele e a bolela ba gore batho ba bantši ge ba bala bible ba magana madilo tše modimo a ba di bolela le motho di ko kae ka re motho a beng gone gore di a mo palela dilo tše bibele di bolelang gantši di mo paletša ka baka la gore a sa le ka mokgwa modimo a mo tlhodileng ka gona jale go thoma ko bukeng ya Genese bana ba modimo go fitlha mo re leng gona ka ra ke rena continuation ya Genese no ra the beginning ke lebitso la o lo bolela go no tshwana ke lentswe la Sekgowa goba ke lentswe la ke tla la Hebrew gore the genesis of a thing ra mathomo jale rena mo re tswelopele ya selo se se thomile ko mathomo jale go thoma go bukeng ya Genese o bona batho ba le ka go rapela go ne le Kaine le Abele go na le ba bangwe go na le bo Abraham the whole thing ya go rapela modimo e be ke dula ina le batho because thapelo ya ba taba ya go tlisha go tla mo tlo rapela modimo ke mokgwa o mongwe o tlisitseng ke modimo re a bušitse batho mo lefelo la bona ba tsara bana ba modimo jale modimo a dira mokgwa o mongwe wa batho ba kgone go etwela kgatlhano le sebe se motho wa mathomo a wetse mo sona jale go thoma go morago lenaneo la modimo la go lwa le sebe le a re provela ga botse gore ntho e diregileng ka Adama le Eva a se ntho e nnyane ka baka la gore ge nkebe le ntho e nnyane nkebe tšatši le lengwe ba ile ba no gopola gabedi ba tswa ka mo sebeng ko ba no step out ba re sebe se ra se latlha re boela ko modimo mare ya bontšha re sebe se na le maatla go feta ka mokgwa motho a ka go se nagana ka one se bofile motho ka tsela e le gore motho ga a kgone go ipofolola o tlhoka gore a botsiwe a tse tobe ke bolela ko kae ke bolela le bana ba motho kere ge o ka wela ka gara lefelo
wa wela ka ra motho mo wa tsena mo lefelo le lengwe le o tsene o sa bone wa fitla ka mola wa swara ke dilo wa crowd dilo tsa go tlhaba di go swere mo gotse bale ge o ka le ka go tsikinya gore ke a goga ke a o tlo go batse bale go bo gonya ka gore o be le motho mong ka montle a ena a go botsa re tseba ke lefelo le o tsene mo lona ka re nkile wa o ipone o wetse ka raselo a go botsa lefelo le le mo lona a le go tsikinya ga kudu ka baka la ntwe nngwe mo a ya ema botse e ka tla ya thenoga wana pa o subeletse ka mo monetseng jwale ntieletse well go nyaka motho a o tieletse because mo re leng gona a se pleke le re ka gona go get closure gore batho ba sa matong ba sentse ba amogele re mo lefelo le lengwe le re ka se ke tlose mo lona gore ge re ka ba ra amogele ge motho a le mo bothateng ntwe matho mo re gone motho gore a amogele gore mo bothateng pele gore a tla gone go tšea keletso mara ga a ka se lemo gore ka raeng a ka se tšee keletso mo go mmoja o tlo kry-a le nago a rapa jale sebe se bofile motho ka leemo ka moka le motho a leng ka lona kore kore go so motho re fetša go opela re re mmele pelo le moya ke kore motho o gararo a re bolele so ka mokgore e tlwaetseng ka ona kore sebe se bofile motho mo mmeleng wo re o bonang sa mmofa ka mogare mo moyeng sa mmofa ka ko gare ko souleng goba ko pelong ya motho bjale motho a ne mokgwa wa go etwela le tshwara bana ba modimo kore le gore ke a nagana o nagana ka mokgwa o bofilweng ka one kore o naganiša ke sebe ka kore o ka se dule fase wa nagana one ka tswa ka sebe kore you can't even trust your own thoughts gore di ka go ntšha ka mo sebeng ka mokgwa o se go tshwereng ka one jwale e be e bontšha gore modimo o ba sentse go se go be le motho mongwe wa leng ka montle wa le ka go busitsa motho mo lefelong a mo guide mo tshwara tseba ke ge o bona le lwala so go bona bile le tofala so go bona bile le ba le malwetse gore a bolele a gone go bontsha dilo tse di khosa ke ntse ka re o ka bela go le ga botse mara mo bophelo ntse bo sepela o tlo wela ke dilo mo dimo jwale ya bontsha re bana ba modimo re tlhoka a constant guidance ya gore re kgone go tsamaya mo tabeng ya modimo amen and then jwale modimo ko mathomo o dile lenaneo la gore a re ntse jwale part ya mathomo ya lenaneo la modimo e bitswa ke Old Testament Old Testament a se dibuka tse dingwe ka mara buka e ba bitswa ke Bible no it's a program kore testament era the old covenant kore batho ba ba pitse mona go dibuka tse dingwe wa dileng ka mokane ne ba phela go na le molao o mongwe ba guide ko ona ba le ke tumelelo ne ye nngwe ye modimo a e dirileng let's go well gona le se se bitswa ke Old Testament thank you my brother thank you so bana ba modimo sebe ka mokgo sebe se leng ka hona se bo file motho mo ile gore go nyakega motho a ka amogelang pele gore ntwe ngwe e dirile ko morago ka mohuta wa borena ntwe ngwe sa ke re bontšhe selo se sengwe a se ga botse ene bophelo bo kona bontši bo senyega le mengwaga batho ba bagolonyana ba ka go tlhalosetsa gore mengwaga e go bo go se sona gale o bo ka no robala ko lapeng batho ba gale ba ba robala o ka no ba no kra go magaeng kudu no khwetse le rawa go go fisa ba no robala mo ntse o ka se dire ntwe today o ka la o se tshitse ke motho o mongwe a tlile go hao a itlo o se tša o robetse ya di tshwana le tseo kore motho kona a e ba ka leemo le lengwe wa bona mara go le le ntho ka motho a etsa bana ba o fa khale a ba sa le ona le yona bana ba tšea leemo le lengwe ba e karabela sa le ba banyane o ipotse gore nna e be ke lengana le ngwana be ke sa ra so gore ya go na le ntho e gare e ja semelo sa batho ene o tla re go ngwana gago a letse go lebela go tšwa bana ba mo gotlhe mo ko dikolong bo teacher le ba tseba re ba botsa ngwana re go dira so go nne le ngwana o sa mmotsa ka no ngwana wa go araba a ba go tšwa nna motswadi a ka bolele nna so ngwana o ipotsa mage ngwana o nkaraba so o re ngwana o ke ditsone ke taba ya o bitsa batswadi go bitsa batswadi mola gore le tlo thika le ko taba ya ngwana go fita go tsa motswadi ngwana taba ya so motswadi a re ile wena bo dira a go thutse go gala ngwana jwale go tšele ba o tsikile ka ba babedi ngwana ke bona re mmamotse e be ke re tlo thusa ka ngwana bana ba dilo tse re di bolela ke dilo tša nnete di dira ka maara batho go na le leemo la lefatshe le leswara jwale mo re balang gona ke nya gore ke fitlhe mo tabele ke tšhore polo se o le ka o dirang fa ene sebe ke ge se tšhore motho a ka no ke convince kore wa bona keng a ka no kgotsofala kore a ka no dira dilo ka mokgolo
no nna ke kgotsofetse gore sebe ya ke mo sona a ka kgotsofala ene mara o se kwa lebala o kgotsofalaka ka leemo la sebe because go so motho o gararo ke Amen. motho ka mokgwa gore motho ka dikgao tse tharo o na le mmele wa ka montle o re o bonang go na le spirit sa motho ke se le gore ga nagana o šomiša phati ya mmele goba phati ya motho ke yona ya go nagana ke yona go kgona go reasona dilo go reasona dilo a o di reasone ka mmele o di reasona ka phati engwe ka mogare then go ba le phati engwe ka mogare ye e diretse go rapela ye ke ya go rapela gore e motho a nyaka go rapela phati e nyaka go rapela ka gara motho ke e bidwa ke soul jwale phati ke yone modimo a nyaka go bereka le yone jwale phati e ka rapela modimo e ka rapela badimo phati jwale ge motho a ewa ko mathomong sebe sa motho a tetša mo gotlhe kore sa mmofa mmele ke be ke bolela ke mmele o dio tsofala ntse o fa dilo tse di botse ka re sebe se ya etaola ka reasoning reasoning ya batho wa e kwa re ya ko kae kore motho a sena modimo ga le ka lebelela taba la itlhalosetšana o tla ba kwa re mo se kgopola ke tse gore tswa kae kore mola le tlhalosa taba ke re motho mongwe le bontšha leemo motho mongwe le bolela ka a kere motho engwe e sentse e thuse batho o yo go mongwe rao ka se ba fe ntwe ka moka le tšea ntwe kwa ba re e thuša batho mmušo o ntšha tšhelete kwa ba re ba fa batho ba bangwe ba ba kgethile ba re ntwe ke ya o thuša batho ba ge ba sengwe e tshwa e dutse mola ba le ka se ba fe yona ka moka jale rona ro ba go kae kgane ntwe ko e tswang e beile a ene go ba tlogela mo ke reasoning wa bona go lebelela go ya ka mara soul o hwetse le batho ba bangwe ba rapela dilo and ka mokgwa ba rapelang a ba rapele ka mokgwa gore a o stable o mongwe o nyaka thuso e se ka baka la gore o nyaka o thusega o tshwenya ke ge o mongwe a tswela pele re ya modiste ka gore a ye ko ngwe a yo nyaka spiritual help sa o stopa o mongwe e seng sa re ena emelele no sa o stopa o la se ka tswela pele ka nna tswela pele kore motho o bo filo all the way to the inside jwale le gore ke a reasona o reasona senama o reasona ka baka la gore reason ya gago e gateletse ke sebe that's why o ka se reasone tsona mara right ka moara motho go na le party e nngwe fa go na le ntho e nngwe motho o le ga wela sebeng go na le ntho e nngwe ka mo gare ga motho ka moara soul ya motho e bitswa gore ke peu ya modimo ke the only thing e le re sebe se paletse ko go tsena mo yone jale modimo ga a dira lenaneo la go rapela kore o nyaka gore ka lentšu la gae a fitlhelele nthoe ge a ka fitlhelela nthoe a ka fetola motho mo gotlhe a ka mo dira motho wa gabotse ge le re o tseba modimo gabotse gore o šoma jwang modimo o šoma sone modimo a nya ke dilo tse dintši gore a thobe no modimo o nyaka ntho e wane gore a dire dilo modimo ga a nyaka go tlatša lefase le ka ditlhare ga le o jwala ditlhare mo gotlhe mo no modimo a tswa fo le o jwala tse pedi a feta o di jwala di butsa se sengwe le se sengwe se tswetse mouto wa bosona ge peu tsela di ya kwale di tsweletša ditlhare tse dingwe kore o tšea ntho e wane a dira dilo tse dintšhi ge o ka lebelela o dirile jwang le gotlhe se se bitswa ke the universe modimo o ne o boletse gwa tswa one big ball of fire gwa tswa kolo ya mollo ge e seno ema o itlhodile ya ema mola ge e seno ya ema mola a e botsa re sepela ge e sepela ka re ya fiša e thoma go tswa ditlhasi di wela mo gotlhe jwale ge diwa o no di lesa le yona e kitima mo gotlhe o di lebeletse ditlhasi tsela di tlala mo gotlhe o tama di emiša so o lebeletse ele o di emiša o e dukološa jwale ge e ema napile o dira wa e freezišela napile ke naledi ke eng wa di freeziša ka moka mara o thomile ka polo e ka ge ntse e kgokolo ga e latlha dilo mola e latlha dilo ngwe emiša ge ke ngwedi ge ntse e latlha dilo o dira di-planets mo o dira bo Jupiter la bona dilo ka moka di tswile ka ra ntho e one ge a fetsa yena modimo a ya mo ye one e bitswa ke lefasa a batamela yeo dilo tse ka moka tse bone di dutse mola godimo a di tlo dula mola di beile ke monga bible wo re ka mo re rapela yena a se mo tsofa nako re bolela lo tsa serious tsa go feta lefase ge a lata this ball ile mola e be e fiša ba ge thoma go tonya ya thoma go ba le metse ka montle ka mo ntwe mo le mo fiša e thoma go fola
o fomega metsi jwale ge e thoma go fomega metsi ka montle ka mo ka baka la re be e thoma go fola re fitla mo Genesis 1 modimo a re bibele re moya wa modimo o boala metsi Alright. she go na le metsi jwale metsi a tswa go ka selo se sa o fitlha se ile tse dingwe tse di be di le sona se wele mo di maphise le go se me jwale o thoma go bereka la mo di maslos bophelo bo bongwe le bo bongwe bo ba tlhago ntwe ngwe le ngwa tlhago e phela mo di malefasile e tswile mo lefaseng ke ka mokgwa shoma ka ona a gona modimo a se re ga dira lefase le sene le ema mola a dira ntshwela a thoma o bitsa dinonyana tsa di tswa Samuel le batho di diphofolo di tswa go mo di wela lefaseng ao o yo rana mo lefaseng lona lefase lona le are metsi a ya one side a side ara go be le mo go mile go be le mo le metsi go ba ka mokgwa o ala ka pleke e omileng a e botsa a re mo wena a go tswe di mela ka moka di ya ka mikro kwa tswa mapoloma ka mo ara ntho le letse e le be kitima motle e fisha jwale o e botsa e tswa dilo then I botsa ha be di ka mo wena ka a go tswe di gaga di ya ka mikuta ya tsona tshatswa a go tswe di beast go tswa di four-footed animals go tswa dilo ka moka a lata metsi a tlhabo jalo ka mo wena a go tswe dinonyana le ditlhapi le tse di nyeunye ditlhapi dinonyana di o fofa ko di tshatswa ka mo metsi go re modimo o nyaka one thing, just one thing. Ka fitla mo selo se se one o se botsa lentšu le la ge di kgwetsa selo se la se one le thoma go šoma la tshola bana ba modimo jwale ka mara motho go na le that one thing ye modimo a nyaka go šomela mo ima yona e ka mo gare ka jwale mmereko wa gospel gore lentšu le fitlhe le phuleletse le kgwetse selo se ntho e re e bolelang a e mo blackboard a e mo chalkboard e ka mo gare a gago ye go ge re re ratso lentšu le se ile mo why so this part there's a God thing more ke se be mara ye modimo sa la protective jwale Jesu Christ re ga fitla le passing a bolela o re motswa modimo o kwa lentšu la modimo o shetse o etswa modimo ke ona sa tlo go rerela a se go rela ona sa tla ona go thoma go eme mola o sa go botsa a re go isa le godimo o re motswa modimong o kwa lentšu la modimo go na le ntwa o tswa modimong ka mogare ga motho ye le re lentšu la modimo le bolela e receive lentšu leo la tshwara bana ba modimo but the whole exercise ya borapedi go hwetša this part e ka mogare gare jwale lenaneo la modimo la go thoma go Genesis kwale gore modimo ile a tlisha the first plan ke nyaka go tla mo Paulo sa bolela the first plan if you get the Old Testament well the first plan e thomile gona go Genesis kwa right ya fitla go eta Kriste Jesu gore ya tla ya yema ya inisa ke Kriste Jesu then the new plan ya thoma ka Christ Jesus Alright. e fitla mo re le gona jwale re nya go bolela ka dilo well ntwe re bolela ke bana ba modimo o le zo re ga bolela o re ke nya go le botsa the preaching of the gospel is power of God unto salvation. Ntwe ya evangeli a ile ba digang wa tseba ka go kerekeng le di digang gore le ntshana bodutu this thing is power well go tseba re power bela ka mo power ya ga mekhuta gona le power gona le matambo tlhagasa ile gore motlhagasa ba se wa bone ka matlo mara re no ba le tumelo ya gore mathale ya la sepela mola ko ona tsere motlhagasa amen and are kankele le mo di plake mola mo mabotemo a re fela re tsentsa maleme menwana ka mola re a tsore ka mola ona le ntwe ngwe taudia la bothata amen well as much as we remember plake ile ina le selo se se ka official kwa God ma di overhead lines gona le power yelo re a enyaka eta ka mo gae ka mo re tlo shuma ka yona re tlo apia ka yona re tlo dira dilo ka yona ka montlo ka mo arabu kae are gwaneng mathale ale mola a dile ka tshipi engere amen ra gwan a dile ka tshipi jwale le dumela re gona le power ye e bile ka mara tshipi ya gere jwale re tsala pele gona le power ye mo e bile ka rapa mpiri ke re wa amen ke bibele mangwalo ke mahebe tswa ke modimo amen a ile ba maletere mo di ma maletere gona le an inspiration modimo o hueditse these letters well as much as go tshwara mola o tla fila power go thoma go handle lentšu la modimo mara wale mola o tshwara ka matsogo ke mathala mara maletere a mangwalo a
power e le modimo yona a e kgwathiwe ka matsogo e kgwathiwa ka pele le a tshwara bana ba modimo jwale ke more o kopana le se se bitswa ke the power of endless life ka moara lentswe la modimo go na le power maatla jwale go na le batho ba ba tšea ntho le ba tsena kereke ka yona ba dira mekgato e be ba lwe ka mo dikerekeng ka yona because a ba fitlha mo le gore ba e handla ka maatla a tshwanetseng kore a ba e tshwara ka mokgwa e tshwanetse e tshwanele ka ona gore ba kgone go fila power ya ona o tshwana le ge monno mo ile a bolela a re a fa tshwanetse ba go na le monno mo ile a reka this refrigerators a ka e beya ko gae a bitsa mosadi le bana re bale ntho e le bona ye ke fridge ntho e tshwara dilo botse ba tswa ka koloi bo reka tse ba di reka ba tlatsa fridge ba tswalela a re bale kgwedi ka moka o sane o thata ntho e tlo tshwara dilo tse bale ba magala ge be ke a bobedi fela dilo di bola ka mo ba bula ka mola ba re ntho e sente tšhelete dilo di a bola ka ba go tšea no ba no a se ba plug ba e beile kausi le plug jalo motlakase a o fofela ka mara fridge ka re o e beile gausi le plug you have to connect o tshwanetse o tsene ko the source jale le power e re bolela ya lentswe la modimo a o yo ba ka mo kerekeng ya ba re wa sokologa no mo gausi le plug o tshwanetse o connecte o ka se connect o tlo dula ka mo dilo tša bolelo ba re modimo o dira so kry-e o maketse gore ke ko kae ko ke ditaba tše ko kae ka re ke gona ka mo a di dire o dutse gausi le gona la e tshwana bana ba modimo jale planete ka moka e be le tša go le ka go bušetša motho mo modimo a mo nyakang gore ka moara motho jale ge modimo go le le maatla a mangwe a tshwanetse a bereke a le ka moara motho mare a no šoma fela motho o tshwanetse a connecte gore power ye ya bophelo bo bo sa fele e tsene ka moara motho e šome ka moara motho jale ke tlo ya mo mangwalong jale ke bolela mo lengwalo la rena lengwalo ke la Hebrews jale ko bala ntho e bolelang ke monna o Paul gore re kgone go itšea mo re tle re kgone go ba le polelwana kgone go ba le direction jale ke thoma jale ka gore ke Hebrews chapter 7 ke thoma go bala mo verse 11 or if therefore jale Paulo se wa botsisa o nyaka go tlisha batho mo kgopolong o nyaka go ba pointela ntho engwe ka moara lenane wa borapedi or if therefore perfection whereby the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron? Uri modimo re file lenane o ko mathomo lenane o leo le be lenane o asunja are guide well lenane o le ka mara lenane o lenane bo priesta gore mo priesta e be le ena channel e modimo a shomangana a botse batho a gone go thusa batho gore batho ba gone go lemoga bothata ba le ka mara ba jwale wa botsisa Paulo so re ka re borapedi bo re bo lebeletse go thoma go morago batho ne ba kgethiwa ba priesta go ka order ya Aaron ge le gore bo priesta mohuta o la go rapela ba ne le bo Aaron mohuta o la ge ke bile o tlise motho mo perfectioneng ke ka baka line go ile go a swana ke gore go be le mo priesta o mongwe e seng wa leloko la Aaron wa botsisa because ntwe e be se e ba bontšha gore ntwe ngwe e fetogile mola Amen. le tsore bibele ba bangwe ba kgethilwe under the order of Aaron ba priesta ba khale ba kgethwa under the order of Aaron ba bangwe ba rata mo priesta o mongwe e leng Christ Jesu ata after the order of Melchizedek. Glory. La sora bana ba mo ba re bolela so re bolela ka diluti a re bolela the order of Aaron ke efe alright go tlagile gore Aaron a be moruti ka re mo polo gore ba priesta ba ne ba tlankela mo tempeleng ne ba kgethilwe after the order of Aaron wa tseba ge ba re order ba raeng lena ba fela le bolela di goa go meberekong kra ba re this is the order of the day. The order of the day, but have the prevailing status right today. Well, about the order of Aaron, but are Muhawa Rutu, priest of Alabakiti gone. Eba Bakiti after status Aaron at the Casona Mumero. Good, well, Aaron tell you more priest, Mudimu Bitamona, Banaba Israel Balokwa, Basurbalmo, Mudima Vita Mosha, Samai Onyakabato. Yes. One Shabbat to Bagamola. Moja Vita Mola. Kone re a dintwe modimo a mfa yona a thoma belaela a rena bila go le bolela go le o dira
modimo a ba bona monno ke mo romileng a re di le miracle go na le ngwaneno Aaron sama gona na le ngwaneno Aaron. This was not the original man o na bi to dira miracle mara ka ba la the first man na se ready wa bi to dira miracle modimo a tsamo tsa ngwaneno Aaron o tsama le jwale Moshe ga na ya ko Faro na pela tsama le Aaron ke Moshe alata ha ya Moshe na mela thabo ka ba mo Exodus 19 modimo mo tlo tlogela batho ka moka o bitsa Aaron kur Aaron ya baro o ya mamola mara Aaron is not the man wa biditsweng ke substitute ya ge monna o wa mathomo o se ja dire mmereko a se tsaya ba ready wo o tla tla mothusa modimo a ba botsa Moshe a re lokile wena ke a promote ke tla go dira ro tshwana le modimo ka re be go dile mo profeta ba re o pala go ralwa le mo la mo profeta ba le tlo dira so ere ngwaneno Aaron e be mo profeta wa hao jwale Aaron e be le monno mong e le substitute kore ge Moshe a ba suna la tlhele paraphrase ka re o ba le monno mong a se mo le mo la ka dira ntho o ba le Aaron ke na ba la tlhele para metlhole ka mo go kwa ba re dirile kwa repet a go le mo Moshe ile ba mo bole tsola Moshe ba yo botsa Aaron ko tshele para o tlhome ka mo metseng tsa le rolo ga se ko dimo Aaron a dire lotseo mara mongani taba ile motho bale ba prista ka moka bu prista bo ba Old Testament bo a gilo mota be ya boyemedi uri monno mongwa o dira ntweng a se yana se ba dira ntweng na o dira mo le gatong la o mongwe bale the order of Aaron e bolela ka substitute mo monno mongwa a dira miracle ga botsebotse a swa ha jwale Aaron le ga bitjwa ra tlo ba mo prista o ba bitjwa a tlo tsena ka mo se kgethwa-kgethweng a subelle ko gare a ile o bolela le modimo ya ba bana ba ka re to ba lifi batho o tlo Moshe ke mo lifi akere Moshe ko mo ke mo lifi and then Aaron ke broro wa Moshe so ke ba lifi ke bana ba motho mara ka re o mogolo a se ready o kra o munyana a se ready o mogolo a tswa a tsene mo space sa ga bale batho ka moka ba tla ba kgethiwa ka moka ba re ke lena ba prista ba shumisha order ya ke lo tsa motho o tshwere this is not the right man call for the job monna mmereko a se tshai ba re jwale ge di tla ya bontsha ge go na le bo prista bo ne bo dirwa le ka mogwa wa Aaron ke bo prista bo ne bo tshwaretse bo prista bo bo gona bo prista bo e be se tshei ba nako ya re bo ka dira mmereko la go pela re boletse mo ka the time of restitution mara ke nya go le bo ka fa sa bo prista bo na go na le mata ke Old Testament go na le mata mo prista bebele ba le Paulo jo re ge bo prista bona go change ya bo ntse re go tshwanetse re le molao change ka re bo prista Aaron a beiwa bana ba modimo na se no beiwa fela go ne bona le matla le molao o tsama le bo prista bo ba hae ka ba sa bo prista ba Aaron mata bona ne le madi a dikwana gore ge o bona le case o tlo gona bona matla bo rapedi bo ba Aaron ge o bona le bothata ka metlha ya bo Aaron o batho ba sarapela ka mogwa Old Testament o boya go mo priest o fta motla tsa bothata ba ka ke motho mongwe na le bolwetse ba lephera mo priest ke yena ba dula mola diagnose case ya ba re tla mola a o lebelele a rena bolwetse ba o ka mogomong a tse metsa makgethwa a o tshele ka ona dilo di thomo change a o jono bo ke bolwetse bo sereletseng nya ka re o tswe o ye go kae go ba nya ka o tlhabe gore ke yena na go fa tsela e le motho a ka gona go lwa le leemo le ka re o tse re bolwetse ke part ya sebe akere amen bolwetse ke part ya sebe bana ba motho e kwa Bibele ere le ba rapelele ba le rapele thapelo ya tumelo ge ba lwa la modimo tla ba fodisha ge ba dirile dibi modimo tla ba le balela ka thapelo ya le la go rapella balwetse ela Bibele ere ba to fodiswa malwetse ge ba dirile dibi ba tlo le balwa because bolwetse sebe se producer bolwetse sebe se ka producer bolwetse mo moyeng se ka producer bolwetse mo nameng le a tseba bana ba modimo nka se tlheke le bontsha ditseng tša itšedintši tša history but ge nka no gannyane e one go na le batho ba bangwe ne ba tsena kereke ya monna le mosadi ne ba tsena kereke ya Roma so ba rapetse ko Roma for mengwaga e mentši and then ka morago ke ge ba sokologa ba ya mo tabe ya phološo ge ba fitlha mo tabe ya phološo ke gona mo molaetse gore mona jale ba na le barwedi ba babedi barwedi ba ba gola botse ba fitlha mo 18 years barwedi ba ba thoma ba fufa ba fufa la ba ba itla go di doctor ba re gane bana ba gane ba react to what
doctor a di bone selo ke ba ka mo profeta wa modimo a ba lebella ke ba botsa no bolwetse ape bolwetse ba ngwana a se bolwetse ba ro ka ba la a izileng wo a se bolwetse bo tlileng ka mogho no mogho na kwela mogalabo a le ko a sa le ko Roma kwa o na le sebisa se jile sebesela se dutse mola se hengile in his life ne o tlile mo modimo singa se confess. Amen. That's why we jaba to go sokologa Bible confess your sin. Ise mo rena. Yeah. O swantse o dire na go sokologa mo modimo. O swantse o dilo tse le ditlhatsitse. A modimo a go fintse o se go pele. Yeah. O swantse o kuname wena o tsene mo nako ya o kuname o botse modimo ke gopala tebalo le ntwe le ke diri. Modimo a ile ba go sa go pele modimo a o modimo a mo fa so. No Bible re motana le selo sa le ge o nyaka botlhale o bo gopele ko modimo. Amen. O swantse o gopele go mas confess your sins. Well, Mutola to Chimola think I confess it with children. Well, that thing it will be ya spreader. Well, Banaba about Fufa, about Fufa, I guess, CV, Sa Papa. Yeah. Good civility. So now that's why you go for all no you fellow Rapella Mudimu, Unagulona, King Mudimasa Tavanga, CV, say Quasabo wage. Amen. Grale na ba o lwala ku le felele bina go lamna na go mo kra o ditjuma lo go di ei le tse ka moka tsore ba di lotse a di tsama le blood type ya go kra lo ra se di ei tse we no ba o tsenya ei wena o na le mogwa ntwe wa sweet dish ene ntwe o bakela sebi e go bakela o na le molato le modimo so modimo o le sa dilo tsa go re hopla modimo a botsa bana ba Israele a re ge le ka fitla kwa le tswile ge le ka tloa mo la fitla go kanana la sentompe le tse le tlowela ke malwetse a ba repeta because of disrespecting the word of God. So gona le malwetse a mang ha ke ka baka la re go malwetse ka moka ke a fourth dimension ne fourth dimension e bela ka megwa ka moka satana ka go attack jwale ge o na le a condition mo pelo ya gago Lili worry, we are good doctor, don't water doctor. If you worry too much, you are going to be. For water, the body hypertension, Lili what? We're going to butcher king. We're going to butcher stress again, but you might just stress go laugh. But you might just, I didn't need to learn by really good material. But I just stress there. How is the stress? Stress is a sickness. Stress is all that pillows and no pattern. You must stress it. Who can go doctor? What can one butcher doctor? Doctor. Kisorge stress. Agora tu vai no chumisha ga kujula ora ka kisorge stress. Doctor to bucharo unalidi worry jai. Acheka di blood pressure man khali worry ka tsone e ka tsone blood pressure yes. Worry is tsone blood pressure as much as le chuo le loso la ma. Bona lo tshilo muka sina na dia go affect mo mbele. Yo tshugile mala go lo so le matola a sa bereka. But it's a condition. It affect mmele wa gago. Well listen over your life. It affect o feta ka mo gonana. Mara na go lela ka coming to a place of endless life. Bona le power ya bophelo bo sa feleng. Well ge go itla o Jesu Kriste. O buchana e ka ba go tlile jwa gore go change mo boprista bo we go priest bo era perfection bu priest bo pa le go dira perfection efe perfection ya o dira motho wa wele go sebeng a wetse go sebeng ya mushita back to God. Amen. Mola o pa le go tlosha sebe mo mothong mola o bole di powers ke fetwa bolela ka engwe mola o ka go bole di powers ka hona o mola o bole di power mara power ona le power engwe no bereka mo mara I solve the main problem ya sebe ka mo pelo. Bona munno mo ba re ke khoshi uzia banna ba le na ba sa no ralo ka ba le ba ke ba priest o ne bona le a certain power that went with this mara power e ini temporary mara le ka batho ba ba le mo power ya Melchizedek power e go bushi go morago bonje na go ngwe khale munno ba re ke khoshi uzia ila re le khoshi dio tsa ga discipline botse Chachilling a qua a blessing le could Bibele Ratana Kamo Tempele, a queta ba Prista Rapella, Kamuha, Baleva Odaya Arun. Yeah. Correo Rapella, so Tuncha Mishiwale Udrayal, and you simple to Tuncha Mishimula, whatever. It's just a simple act. I've come on at our Pala Rabara, Kenahoshana. Kenahoshana, Danamo Tabanagala 91, Yabusha, Bulamui, Babulamura.
a tšea tse ba tlhala ba di tshwara a tšhela ka kwala re mollo kae ba mo fa lighter lo tšela ka moka a kwidikwitša go tetse mošimo otlhe ka mokgwa ba tla bala ba dira ka ona bebile ga a sa dira ka mokgwane wa sa tšhabi a wela ke lephera lephera ko la mo apara mo gotlhe bana ba modimo bebile ga yo thoma lebelela krelo tsole baporista e re ga a thoma gitima jona a re ke a tswa baporista ke ba mo tšela le ke dikgetho ba re tlisha motho wa lephera tloe mo bathong lephera lela a se infect ke monno mo no good disrespect or them this priest duty ne le power ge kana this priest ge banna ba ne ba tshwere kune go bontsha le tsa go rapela ge ba ne ba rwele areka ba irole mo mageteng ba sepela bebele ge ba tsena monyoke ya Jordan ba priesta ba tshwere areka ye e rwele molao ka mogare ge ba gata fela mo metsing a Jordan bebele Jordan ya bulela amen. These are supernatural things under that order but jwale e kwa kenya kwa mo verse 19 ke nyoko cross ta go tabenyaka bana ba modimo kenya kwa mo verse 19 e re munno ba na ba tswele dilo tsa o thusa pela mo tlhagong gore di powers tsa ona di be di bereka mo tlhagong go bulega mawatle ge a kane a sentse molane ba tšea molao o modimo ba fileng ona under the order of Aaron ba re gona le motho ka mo gona le sebi se gona ka mo kampeng o mongwe dirile ntweng mo modimo o re tshepisitše gore ge re ka se dire selo se sebe re tlo wina mara go nyo se go thomile go kwa batho a emisha ntwa Joshua no a re nyakeng a re gona le sebi ka go ba ra seo a re no ke tlo se go a shumisha the order of Aaron ba customer tengwa ba fela ba tshwara meloko e mengwe tswela mafelo ke ba tswela akana Joshua mutsa mo akana o dirile a tswakata there was power in this system gore ya go gona go hwetsa monna rosho bibele ke ba montšha ba motho ba lapa la mara bibele go e bala mo verse 19 mo verse 19 ba nong e reng ona mo chapter sorry ganyana bana amen. For the law made nothing perfect ona molao o na le power banna ba botse mawatla banna ba nitse matšatši it did nothing perfect car perfection ke ge motho a boetse ko lefelo le la modimo a le nyakang jwale ge e le gore molao o paletse o dira perfection e tlile ka bo freestyle jwale quality ya o rapela modimo bana ba modimo a se go o direla le tse maatla no tšeo ke di-benefits bebele re metlholo e latelang ba ba dumetseng a she e se motho o dira ke selo se gore a be modumedi yeo go fetsa go dumela ke dilo tse di go latelang gore dilo tse di go latelang a se wena tsona wena o kopila a tsona di tla ka mo morago tshware ba go na le certain powers a re di gane mara a se tsona di tempang borapedi ba gago o tshwane o be morapedi before lo tseo di ba gona and o ka se re morapedi lo tsela tsa se be gona no o tsamaya le tsone mara o kopile a tsona jwale a re bone jwale ge e le gore borapedi ba mokhutao go paletse ko go dira motho a be gabotse a re bo lebelele gore problem a bona e bile mo kae ke mo ke tlo le ka go bala dilo ka sepitinyana Hebrews chapter 9 verse 9 a re ba le brother Lesufi Hebrews chapter 9 verse 9 yona e bala ka mokgwa wa e hweditše ke swantšha tša metla yeno ya ge go sa tlišwa dibego le didimo tše di sa kgonego go tlhatswa matswalo amen e re di tshwantšha dilo tše ne ba di dira mo tshebanekileng ko morapedi ga e tla bana ba modimo a re tlo rapela o ba fa yo tla ema jwale a re di tlo rapela go na le in this order go na le lentši le ne le bolela ke the priest ge motho a ba se no hwetša case ya ba e diagnose a re nona ke na le bothata bo jwale goba ke wetse molatong o mo jwale goba motho o mongwe mosadi a ke fetša go baelega ngwana ke dirile ngwana mošimane leemo le lengwe le lengwe le be le na le polelo Arone batho ba ne ba re kgethile mo ke bona ne ba botsa motho tsa mo dira ntwe so modimo tla o lokisa o tla o case ya go tla sepela ga botse jwale bebele e re mo dilo tse ne ba di dira ka mo ka morapedi be se motho a no dula o ne le Jesu a di dire o ba se tlishe leba le go ba tlishe eng ba ilo tlhapa ka ikonoke dilo tse ka mo ka tsone e be dilo tse ba se ba di dire mo tlhago mara mo le gona go le tse ba morapedi ba se ba di dire amen a se go tla kereke go na le things that you must do gore gone go access a plaka ya modimo a o di tsene kereke fel go na le dilo tse o sentse o di ikwe and go le tse o sentse o acta mo tsona gore go be ga botse ka bophelo ba gago amen bale bebele mola e re ne ba dira dilo tseo ke be di sa gone o dira go tlhatswa letswalo la motho haleluya ke ntwe bale era ka mantswe a motho a gone o rapela letswalo la go le se tlhatswe
jwale go gopela gore ke le bontšhe le tswale le mo kae la bona mo spiriting sa motho go na le tseba ke reasoning ake ke imagination ake then ke affection ke lerato la setho o rata o dula kae o rata go apara di jwang o ya go nyala ke mang ya go nyala mang di ka mo le imagination ke power ka mara motho ya o lebella pele le morao e seng ka matlwa o ka lebelela mara go next year e se ke dile lo jeng ka ba ke le ka go ba go o ka gona go di arrange dilo ka mogare reasoning ke la gona o kala wrong le right ke imagination ke nne go le go ba ke memory ke ela ya go gona go gopola dilo ka moka di dirile gore ke buka ya hao ya bophelo e di ka mara ya spirit that's why bebele re motho a yo ka modimo tsi ya moya wa ha ka ka mara moya go na le lutse modimo file ya ya memory o switch a so confess and wa tsara o tswitse le bona o tswa o tswitse mara nna ka moka re tse go tseba wena mara your body knows, your memory is there in your memory. Ke modimo a tsia yo spirit a lebella so o ka se ke ba mo tlhabisetsa le wena self ngane wena mongwe e se tshaba botšisa wena go sentse taba ge ba no botša bana ntwe e sentse ke ma le go mo tso sa bolele mara se titshwanyana se senyane na le wa wona a se tso se ke shiwa ba sa no nyaka ka polelo so mara se tshwana sister and it's a spirit thing again. Dilo tsa bana ba modimo re tlo bala ke ne go bona the power of endless jwale re ka mogare again ke 1 2 3 4 e mo ke conscience la re bona le tswalo amen jwale ka mogone ba rapela ka hona ne ba sa gone borapedi bola ba mogola ne go sa gone go tlhatswa le tswalo and o tlo o bele ge dintla modimo bebele le dintla modimo le dirang yo Arabaleng Hebrews chapter 4 verse 12. Hallelujah. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, is the discerner of thoughts and the intents of the heart. Listen to the shooter straight. Let it cut open, it cuts asunder, let divide. Well, let it to the something television. Well, for a penny, what about Mokola? If it's a lot of little lamb. Well, in the Lamu, any become a little listen with Alifit. There no fika Ningamara, so your relationship. Your social and training Gamara, your conscience is chill and rapid book of Hobbit Shogun, Abu Holo Fika. Call it swallow lamut. Why swallow to revel? Usoro begin to observe. I sent to again. Late swallow, well, is very easy to deal with. Come out and into my swallow. Like giving a water on a order. The more on an order. I'm not an interest in the Utamor or Buddha or Ramudu. Kisha J. When I into my sister. As a model of us right here, as I was saying, this is life and death. Yes. You must need to learn a fast one of the Muslim right. You can learn a faster one challenge to Lamudu. Was within trade with the ideas you are going to Lamudu. And now already there's a demon in your life. Now we must pray for your Christian room. Why is that? Kikam Hoyamanga, and St. John will do like a Greg or Memory traffic. That thing can see a fail. This thing is going to come up against you. Marani tole wa ke motho abeng eo ba ke go bontsha go rapedi ba mohuta e bosa go dumelle bosa go tlhatswa le tswalo la ma are ba le mo ke ba le mo boela mo Hebrews 9 verse 9 ake mo le go bontsha le tula modimo so ke le direng ka re se be se tswaletse pleke ka mo ma le tula modimo le nyaka that one part le so ke le phiditse jwale re le mo Hebrews 9 ke mo verse 9 ke ba le gape brother Sifuru ba le tsona fa erke okay, no. Which was a figure of the time then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that he did the service perfect. Well, baby, le muprista o baitla. Muprista o baitla ngiro wena o ka khale motho ba itla a tofa muprista. Yeah. Kwana or I do a sacrifice. Baby, that order ya go rapela ka mogolo. The priest over itla.
o ba etla jwanong yena wa dirang that service a tšea kwana mo wena ka re wena bo sena di-right tša o tsena e le yena ka boporista ba arone a file right ya o subelela ka go dira le ditlhabelo bebile re le yena self ga ba tšea kwana motho a ya ka kwana yena self his conscience was not right e be sa gone o tlhatswa e se letswalo la ga gone le kontle la yena o a išang kwana kwa bebile moporista mogolo ba tsena gate ka go sekgethogeteng ka ngwaga a tsena pele a ile o ithapelela pele before a rapelela batho a kgopela dibi tshwaro le ya dibi tša gae alright ke bothata ba mokgwa ola wa o rapela mo le dula modimo le dio ba thaka modimo le fetela kwa ba tla kwa ba tletse ba setse mošaka mo morago ba re motlhare ka modimo everybody le manna e wa baja but the conscience is not operating le tswale le khwile bale ke borapedi ba ka montle a bo fitlhiše mara nna re nya go bolela ka the power of endless life gore go ne le boprista bo bongwe ge bo ministera a bo tshwane le bo paletseng go dira perfection bo swantse bo dire ntho ya go feta ye ka re ba ba dirile dilo mara letswalo le sa fang jwale a ke bale e re ke mo chapter 10 mo la bibele ya go bontšha e re motho o na le tliša ditlhabelo o ba sa be right a re mo chapter 10 ge re bale right re bala verse 1 tlaka verse 3 ke tlo e bala ka spitinyana so re ganyane brother Sufi e re mo e re for the law having a shadow of good things to come e re molao o tswere moriti wa lotse di botse tse di tlang gore molao e be se ona lotse di botse amen e be a shadow of good things to come gore ka morago ga molao bo se go tlentwe nngwe ka morago ga boprista ba Aaron bo motho na ba beiwa go ka molao go bo go le a good thing yeso ndi tlemo right and then not the very okay for the law having a shadow of good things to come and not the very image of the things can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers there unto perfect. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should not have no more conscience of sin. Bibele e ka taba ya letswalo e bolela ka taba ya letswalo yona go ne le borapedi bo bongo batho ba nya go tlhatshiwa le mo matswalong go ba nya go no rapela se lo so bole sa ka fitla mo matswalong a batho le sa batho ba tlala kereke ba opele le godimo ba dire everything o squad tshwara le tsatswalo la motho but that conscience here ke yona problem, because your conscience ke le producer le modimo le bile ka mara amen go le gate wena le ge le it's our conscience a better relation na kwetele skara dilo mota ba conscience ke mota be ke nyako le bontshana maybe conscience re tla bolela tomorrow. 1 Timothy chapter 1 verse 5 and verse 6. Hallelujah. O go re Paulo se ga bolela ka borapedi ba gagwe e sembola ba bomushe borapedi ba gagwe. 1 Timothy chapter 5 chapter 1 verse 5 and 6. Chapter 5 verse 1 and 5. 1 Timothy chapter 1 verse 5 and verse 6. Paulo mo apostolo wa Jesu Kriste. Are to me verse 5 brother Sufi. Amen. Se tuto ishao sona ke le rato le le tswa go pelong se ke ema le a bona re tlotse modimo nya ga di tswa go kae go modimo o tuta dinyaka se di tswa apa a pure heart, right? Le tswalo le sa email go ke molato le tswalo le sa email ke molato gona le borapedi go ntwe modimo a inyaka amen conscience a yo ba ntwe wa dula ka marawa tswa ile ya wena o le tse no modimo o ibile ka mona because o emela for conscience a ge go dira di ka rabo philo ba ke yona e bolelang kuduna ntho o idile ka level ya quality efe modimo ya go bona dilo di ka pelo e pure le a good conscience, right? Le ngape le tumelo e se na o boikaketse le tumelo e se na boikaketse go lo tse di motho ka no tsara modimo a di bone le unfeigned faith ake jole loje a ke wena o tla kerekeng everything e re bolela go participate mo yona. Hallelujah. A one ntwe mo motho o sa berekeng ka yona but ge re subelela ka go ga re subelela pure heart nothing good conscience ke mathata a ona unfeigned faith
dumela ga dio phela ke tima mo tlhomo today wa dumela gore modimo o kgethile go sa sa dumela jwale go kae jwale a o fapane go dile motho na rapela ka fase ga order ya Aaron error you can never be perfected. Amen. Jwale are mo 1 Peter chapter 3 1 John chapter 3 verse 18 jwale ka re ke tloya mo tabe mo gwa ke nyako le sa ntshele di tsenyana jwale ke tswalele ke le go le di question mo dipelong go sa re ka re dia 1 John chapter 3 verse 18 to verse 22 jwale o bone ona modimo ga lebella borapedi o bona bana baka a re sekera ratana ka polelo le ka leleme askera ratana ka polelo le ka leleme right a re rataneng ka tiro le ka theresho all right ke tsona tse re tlo tseba ka tsona re le ba theresho mme re tlo rola pelo pele ga gagwe jwale ro rola pelo mo pela ya ke amen right a re ge pelo e re bega ra re e mogolo ke modimo o feta dipelo tša rena mme go tseba tsotlhe barategi ge re sa ba go begwa ge re sa leba go begwa barategi ge re se ba go begwa ke pelo gona re ka ba le mafolofolo a go tlo lebana le modimo all right a re tshware mo jwale taba ga rapediso jwale ge e le gore a se rena ba go bega ke dipelo re na le mafolofolo a go tlo lebana le modimo mara ge e le gore pelo ya gago ya go bega o ka se lebane le modimo modimo a lokela dilo tse ka marago ka magale o na le ntho a e bereka mo jwale e ra ntho ya mathomo borapedi bo swantse bo berekana le letswalo la motho and then bibele jwale e re se ka ra rata ka molongo fela a bona jesu kriste na a bolela molongong la Marcos 7 verse 7 a re setšhaba se se nreta ka melong ka dipelo ba gole go le ntho engwe a se borapedi ke le ba bitsa go tsana kereke ke mola batho ba golelang ka molong ka rata jesu ka dira se ka rata bana ba modimo ka ba ka fitlha le godimo ka bibele e re ge le go sa le wa go bega ke pelo modimo feta pelo ya gago jwale ge le gore pelo ya gago e le ka marago e sa condema wena monga yona a ke o nyakwa le godimo ke nyakwa le godimo pelo ya go botsa a uye and modimo ka judgments kala sa se fetsa pelo ye ya gago jwale o ka se wa leka ya ro ka pela modimo mola modimo a bile first line ya go check go botse gore na wa tla ba o tina o le mo lefaseng o ibile ka mo jwale yena o kene and in vehicles tse botlhaswa go ke sebe jwale modimo o dire o ska dula mola wa khotsofatsa wa tsaba o kry-a ke tšhabetse gore I love Jesus letswalo ka mogare gago o sengwe go fetsa gore I love Jesus le confirm ge le sa confirm wa ba le question that is a sure proof once o ba le question e raro a o sure and go se sure o yi ko modimo a re berekang wa tseba ampo modimo a ne le ja motho we jwale a re ka Old Testament jwale a re tšeka motho ga a bolela taba a re bolele sengwana modimo a re bolele bjale ka you are going to say something mara a o sure a ke re le bolela something go yakiwa a certain report mo wena report ye ke ka ntho ngwe o senyo ba o e dirile o tswelela botso flowa ka ditaba o flow motho o theleditse kwa monna o mpotsa ditaba motho mo o sentse ke dire something somewhere ge le fitla mo tabeng yela ye o sebentšo ka yona wa tseba re immediately something changes in you o apara ke ntho engwe wa ke gore ba le ke tsene ka ara selo se sengwe no mo bolela so mara wa ke gore le motho le wa go gore o tšhentšitše a o sa le mo matlho le bella fase gore wa tseba o thoma go fitla ka dilo o bona mo ya le tsene mo santeng mo a ke sa botswa nnete ba o botsiša o bona bona tša jika mola re mara ye o re dirile no okay le yone mara ye wa gore go na le selo motho a fete mo sorry because letswalo la hao le ka se o dumelle o feta jwale mara boprista bo re na le bona bo botlileng ka Jesu Kriste bo dirile gore bo di ready that's what prophet are mo a mo so sanja tse chance ya mo pulpiting as ne the Holy Ghost ka ge o ka le ka a ke o relela batho so go botsa batho ka le tsa matswalo ke jwale ge le ka la gago le na le bothata ka tabeng o ka se rele
That's right. ya o tlo kry-a o sa fitlhe mo yone kereke ile gare e kakata sebine o tse ba re e nka e tshwara ba tlo goga faele ba re jwale mo o fetile jwale wa e tlogela jwale go o tlogela ntho ra letswalo la gago le ya go bega mo tabeng ye nngwe jwale ge letswalo la gago le go bega lentho la modimo le feta jwang ere ge mara jwale re tshwanetse le kgone jwale bebele e re ke ntho e dire gore borapedi bola ba mokgwa wa sekgale bo palele ko go perfecta go lokisa morapedi ka botlalo a tle mo bokgoneng jwa modimo kare ke ntho e sebe se dirile se mo tlositse mo modimong jwale ntho e feta go tsena kereke because le ka tsena le dimilione ka mo kerekeng mara ge matswala lona ka moka a ne le mmaraka jwale a le fele ka moka milione ka moka e fele wa tswalele le ka ba bararo ka mo kerekeng matswala na le bia 3 eo ka moka kulukutu ka moheleng so a re bolele ka di-numbers mo re bolela ka ntho nngwe e tshwanetse be ka mo araga go rapela go rapela this is your mark jwale a re thome jwale letu la modimo le atla ke jwale re mo kgorano e ntshwa jwale ge re tla mo kgorano e ntshwa ra se dingwe re balle 2 Peter chapter 3 2 Peter chapter 3 mokgwa ke nyako e dira ka mokgwa nkae or sorry 1 Peter chapter 3 tshwarelo 1 Peter chapter 3 re bale verse nko thome ka 20 mo lena ka re ya spedile ya segwadine le go fapana ka verse 1 amen 20 verse 20 wena le ke bala ka mokgwa yo mioya ye e gannego kwa mehla yela ge modimo a sa leteki ka go se fele pelo mehleng ya noge ya ge go sa lokišwa polokelo yela ya go tsenwa ke sego bakae wa pologa ba seswai fela ba etšwa metsing alright are mo verse la tena mreso amen metsi ao ka letlhakoreng le lengwe a re phološa ke ra kolobetso e sego go tlhatswa mmele ditšhila e le go gopela letswalo le le botse go modimo alright jwale ge re thoma jwale re tla ka mo fata borapedi bo re bolela ka dikolobetso re sa thoma ka kolobetso le that's why motho a sa kolobetsa re tsebona yena lo tša o di checkile haleluya mara bebele re sa thoma fela re tla ka kolobetso bebele re ge motho a tsaya step sa re o kolobetso motho a no kolobetsa ka ra e kwane no ke ntho e bonolo go e dira part ge motho bile a šhala tsaya step sa re ke ya kolobetso ora go bile le di-calculation ka moara motho amen ka re nkole lentšu la modimo le mmotsa gore go sa kolobetswa o ya heleng motho ga sa mang le mang a dumelang a kolobetswa o tlo pholotswa jale ra re go se o di engwe dilo tšeo taba wa re di polositšwe bothata bona jale ga a thoma go kolobetswa a di bona re mare go a tshedi ke kolobetswe le go dula go sefapana le a kolobetswa ko ra e tsaka ditori tse dintši kare a gana and ka motho re bolela ka ena oe ke motho wa o tlhapa raro ka letšatši o tlhapa raro ka letšatši mara o ka rena gore tsena ka mola le kolobetswe ke motho o kwa motho a gana go tsena ka metseng a o botsa ka magodu le bo mamang o tsena ke na le go dula gona ba ke mang mara jwale ge a ka ba feta level ya go lwa le dikgopolo tša go no gore man jwale ka nna man ere ke kana o tlhapa jwale ka nna man le nna ere ke di ntho modimo ampotsang ka mmele ke ye kwa dikolobeng jwale ga a thoma o dira ka mogora letswalo la le thomile go tsoga ko bakung ge le thoma go tsoga ko bakung ya le thoma go function jwale that's why le ga re ke bolela polelo e nngwe letswalo le re ka se bolele jwale wa boa ga ka bolela ka morago a ke khwetsele lentšu le tšwele wa boa re ke go šaeditše moneso a ke a bolela gotse because jwale ka baka la re bona tumelo tare o thuša tumelo a e kgone bebele ge o ka re ke kgopela something ko modimo a e kgone go ba le tumelo ya re o tlo se kgwetsa mola pelo ya gago e se right jwale o swantse dilo tse ka moka di loke pele di lokiša ke lentšu la modimo le yaka ko gare ge le ka cleana tsela lentšu la modimo o na le tumelo o tlo go ba le tumelo e tletseng because sa mathomothomo nna lengwalo le a se re le bana gane re ba le lengwalo le lefeng gona mo 1 John chapter 3 re ke bone ona lengwalo le la re le gometse na go ba ke dirile jwang ka lona 1 John chapter 3 verse 18 to verse 22 all right aha a shione verse 20 ke gona mo re be re bala
For if our heart condemn us God is greater than our heart and knoweth all things. Ka baka la pelo ya gago e tseba lo tso di dirileng ba re mo tseba le go feta ka mphopelo ya tsebang ka go ba re pelo ya go condemn eraro o na le ntlo e tsebang. Amen. Well, verse 21, beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence towards God. That's it. Towards. Amen. Conscience usale mo spirit. Yo re o sina ntlo e tseba mo letswalo. Ka letswalo la hao le ka le go bega ka ntlo e dirileng ko wena. But service se go operating as ka ba la ntlo e dirileng. O no tswaletse mo sebeng ka ba la gore batswadi ba mathomo ba o tsebe jwale bebele ile ba tisha mohuta wa bona jwale ba o tisha ba le mo sebe jwale gone ba ka o tisha le mokgethwa mohuta wa mang mohuta wa bona ba o tsebe ba tisha motho wa dibi and o tlo go sokologe wena jwale jwale ditula modimo ne bebele the word of God is sharper than any two-edged sword. It cuts asunder dividing to the dividing of the spirit and the soul. Jwale ditula modimo le ka fitlela ya mamoli duka le so di le cross the barrier the spirit and the soul. Yeah, the spirit and the soul. Like if you want to cross, listen in the cross. Here is another one. Little little miracle. Ar linjula kan kaskala chola buat lili fel. So listen in the negama ramana mudimu little mo moncha. Yale every kwa tumelo majijama bidia mabani mo tumelo shi. Yale ar tumelo neka tumelo we. Yale au kono rapela mudimu sina tumelo. Mar o rapela o kono wa yale tumelo o skonna magile choal. Yale tumelo mereka jo mara tumelo mereka so. Tumelo asi guesswork. Yeah, tumelo as a guesswork. Mon prophet of faith is a sense. And as a portion of faith is a sense. I get a group of Hebrews 11. By faith we understand. It's a sense. Do you know what understanding what reasoning? It's a sense. What is sense? What is dissect? What is your eye. Liberal sense of sight. Sense of sight ya tlhago o ka lebelela ka litho and litho la gago ge le ka nnete ke litho la nnete la motho le so di declare ntwe mo re gona mo pele ge le gona ala sonla go bupa selo litho la gago ala sonla go bupa selo le so di lebelle mo le bona gona le chalkboard le go begele o re ko pele gona le chalkboard ba re o tseba jwa all because my sense tells me so. Mara before le tel ka o vota ra gona le chalkboard litho la ga se le bone a go go confirm atabe because sense ya ga a go botse selo well faith is a sense but faith le yona ba ka go litho la le bereka ka ona faith ge o ka ba le go ka kwa lentlo la modimo ne wa ba le idea tsa ha ka mo ka lona o ba re ke tlhakantsa le kwishisanyana le falla mo reasoning mo la le falla mo tla le wala a le bone ko le lentlo la modimo a le gone ko lo tsana di ka motlhogo le ba re modimo go no di imagine mara real faith is a sense ka mo go litlo la ga le bereka down ka mo go tsebe ga go down a wa sone go di sound di seo tsebe ga ba se mmereko yana go create di sound ke mmereko yana gore e collect sound ko ntle e tlisha mo go wena litlo la go le sone le collected dilo ko ntle kwa le go botsa kwa go na le koloi kwa go na le ntlo le begele wena le tumelo ya hao aya so bantu ina gana faith just come go litlo le bereka is the thing that is real. It's one ito e kwa ko selo se se le gona e se gwetse e bue go reportela that thing is there. Amen. Mara o ka se go ba le tumelo conscience ya di ditshi. That is why ntwa mathomo ke confess your sin. Remot a confessa di bia le tswala la ga le bule ba le tula modimo le go tlotle ba bebele le tumelo e ka go kwa lentlo la modimo. Amen. Jwale go kwa lentlo la modimo a so go bona selo bebele a ere go theletša lentlo la modimo o na le tumelo e re tumelo e tla ka go kwa lentlo la modimo. A ere first day go kwa lentlo la modimo na le tumelo no go ntse go kwa lentlo la modimo o kwa lentlo la modimo go tla tumelo ka morago ga go kwa lentlo la modimo tumelo e sontse e ya gege bororo ba le ngolo mo le re faith is a victory. Ge ba faith is a victory ge batho ba ilwa ba le montwe ba ilwa ba le montwe ge ba mo fa le panta ge ba mo fa le panta ke yona crown ya ha ya ntwa ha jwale ge ba re faith is a victory ba ka morago ga go lwa ka morago ba Christ victory ya ha ke tume go bontsha le o fentse dintwa tsa hao o fuwa faith as your honor. Right. So o tlo kwa lentlo la modimo
go kwa lentswe la modimo le a reriwa la tlase e dula ka mogopolo ya gore e ba re botsa mara a ona strength sa go exercise ntwe bolela o dula mola o na le ba le modimo o dirang modimo wa go bona re o nyaka go dumela ne but faith ya gago a e se e gripe selo e no ba something sa ka motlhogo ba modimo o dirang o kwela ba re modimo wa fodisha o kwela ba re modimo o dira selo jo ka moka tsona di kwele a se go di bone felo di bala mo bibileng go le bana le leemo wa tshoga a ke tse o nna go mphodishana the first thing ere ya mo le bona go na le ntwe o itse ba wena ye o idirile ye le e ka dira modimo se ka o fodishana re thoma ka conscience ge le a ego then re to the next level mara ge le gona lokisa ntwe pele because o ka se be le tumelo ge o sena o ilukisa ba the next thing gore jwale modimo o boditse ditaba mara ba ditaba tsela a ona po le sure jwale a ka go dire sure go romela meleko that's how faith works o romela meleko ga o romela meleko o ba le bolwetse bo bongwe bo tshwenya mara o nyana wa fola o re ke fodile no o re modimo wa ka o nthatile mara a so re shona o tlo lwala gape wa lwala go tla mo le wa dudisha gore ge ke lwala modimo wa mphodisha jwale ra mo a o sa anegelo jonong wena o bone lentswe la modimo le dira ka ra bophelo ba jwale you have seen it o e bone ntwe mara o e bone ka leitlho la tlhago o e bone ka motho wa ka mogare o bone gore ntwe tse di dira so modimo di araba so jwale ka morago ga meleko e lekane itumela ga e likilwe mo dilong ka moka e hweditse pleke ya go ema a etsa di imagination go le bana le bothata o thoma o tshoga mara modimo a botlo o tlogela go le mona o re ke kitemela ka mo bogale o eme mola bothata bola o re mola o give up ile modimo a dire tsela la mathomo because a se bo se tlhokomele o tsone ke bile lucky yo bothata ba mo utlotla ka morago o tloga ke ntho ya rona le o lucky something ka mara se a tia se thoma bona le ntse la modimo a tlatsa jwale tumelo ya gago a esa le ya kgopolo e ba contact o e dirileng amen all right lori ere ke tswalle polelo ka gore ke tlogela ile ka mokgwa o ere go first tshwantsho se sengwe then re tlo kgona go tswalela moprofeta o le ka tshwantsho sa monna o mongwe se diritaba e dirile ko Australia kwa ka bo 1932 then ko Australia kwa go na le toropo e kgolo ya Australia ba itse Sydney toropo ya Sydney e na le noka e kgolo almost ka nor le watle bale e na le the south part le the north part bale batho ba Sydney ne ba le bothata ba go travela from the north to the south ba se ba tšhomitše dikepe fela bale ba khwetšele man bontši ba batho population e tsweng tsamaya between the north and south ke ntši kudu e ka se kgona ga letaba ya gore go be le dikepe go tla sweng gore go be le dikepe tše kae ka letšatši ba bona gore ntho e nyaka go be le tsela mo jwale ke ba ntšha tendera batho ba ko Australia ba re bitsa baagi ba maporo ba tekeng re nyaka banna batho ba ba ka ga le bridge from this south of Sydney to the north of Sydney jwale ba bitse banna ba go tseba go aga mabridge ba di experience mabridge a emele fase ka moka a rile ke di-company tše dikgolo jwale ba bitla ba tla kwa ko Australia ba re ba fitlha mola banna ba le ka thuto le metšhini ka moka ya go tla e testa mo ba agile mabridge one ge ba fitlha mola ka moka bona ba re ba fitlha mo Sydney mola ba testa ka moka ka metšhini ba hwetše le gore man santa e le mo ao a gone le bridge le le tlo kgonegang fa ba feta ka polelo ka moka o molomong a thetsa ba feta ka polelo ka moka ba le bridge le it will never le ka se tsogile a rile fa ba testile ka dilo ka moka tša science ba testile ka moka ka tsebo ba dilo ka moka tše di ka go diro ba e ka se kgone go ema what a young man a tswa ko Britain ke moagi wa maporogo le ena jwale ka bona a fitlha mola moprofeta gore ga bolela gore he was a man of vision now vision ke ntho nngwe go le matlho a mabedi a o lebelela dilo so vision ke pono ya motho wa ka mogare a se ya motho wa ka montle the inner man o lebelela ka ntho ba bitsa ke vision jwale monna la fitlha mola ko Sydney kwale ba mmotsa ba re monna go padile mo be re na le project ya wa le bridge no mphe chance ke lebelela monola a tsena mola le ena ka lutsa o testa tsore metšhinya gage ya o tshwana le ya bona bana a testa mola a fetša o testa a hwetše le santa e a blowa mola metšhini ya ga e tsena a ba hwetša diswika
le bona ba le khweditse mara ga ba testa mona sai khopolo ka moka ya bona ya tlhakantša bontšha disuka le top chart ya gage eng e dira yena ka vision e seng ka intelligence ka vision a emela a boela go banna ba Sydney are I will build it o bone something ka motho wa ka mogare a declare ntho ngwe ka mogare ga ya mmotsa re tseba keng this is going to happen banna ba le ka moka ba le ba or monna wo mongwe wa bo bona wa tla ba ga mapolitiki ka moka o tlo botsa mmuso wa Australia gore yena he can do it ka moka batho ba utsela ba mmoja ba librity leo ka le ya ge o ka le ya wa ba sala gone go le ya ba le gogo ge ka sepela mo dimalono e tlowa ka mogolo foundation go ntwela a o le ntwa o tsia go fase ba lebeletse ka metšhini pa le go tshwara mono o lebeletse ka metšhini o bone mara o bone ka ntho engwe hape ka mogare gare right inside o bona ntho e tshwantse tshwara dilo ka moka tse ke di boneng ka ra le mo lela disanta tsa o chaba leng go le ntho engwe ke a bona jwale ba rena ba no mona ntho e ka se jwale monno mo profeta modimo le ga bolela le history ya gona le ka fetela mo internet a ya mola a butšwetša santa ela mo pelekela ka moka ba khwetša disuka leo a le swara ka metšhini ya gage a le ka go lwa le lona mola ba tseba disuka le ke lona le tshwere core ya foundation ya lefase a gone ka mogomo le tshwere right ko masuka a thomang gona jwale ka baka la a kgonne go phuleletša through the trouble e seng ka kgopolo ka vision right jwale a thoma jwale a kgopela project ba mo fa yone jwale monnola ka baka la gore o hweditše o tsebile ga botse gore ntho banna ba le ba e bolelang ya gore pleke e ka se eme chance dintšhi di gone mara go na le chance ye nngwe gape ya gore selo se se ka ema mara ka baka la gore nthola e be le chance ye nnyane ka ra dilo tše dintšhintšhi a tseba gore everything ye ke tlo e šomiša mo a ya swane go ba ntho e le gore ke a e nagana ke swantse ke e tested to the limit gore e tle e tshwane le ntho e ke e boneng ka mola ka moka tsona di be the same material otherwise ge nka tšea material wa tlwaelo ka le ka kgone thabo selo sena le tloba ka mokgo banna ba o lebeletseng jwale a tsamaya a ya lefaseng ka moka a nyaka samente sa best a nyaka ditšhipi tša best a nyaka architecture best gore everything ya gebe le best le material ba sa le go tsena ka mola ra re lokelemo ba ya ko laboratory kwane a o fish a o dire dilo ka moka tše di ka go dirwa material gore a o bona gore wa butswa ba o diang a o fish a ba o bona material ko go nyaka material e disqualify ka mo a tswa ka material are this is what material o matcha quality e ke boneng kwa material ko ona le tse ka fenya santa ela go fase kwana jwale a thoma gwa jwale ga a thoma gwa monna o ba tseba ga botse gore o na le lebitso le botse la gore o agile mabridge a o ema mabridge a eme mola ka lebitso la hae le a bona ge ke tsamaya mo mabridge a magola wa feta a ona feta ka fatsa le bridges le lebitso le ba ngwala mona ana mo ba bolela tsa magola mara banna ba ngwala mabitso a bona ge le ka ba mo ora mona lo bia his reputation gore experience ya ka le character ya ka go mo ba ka ba re ke aga mabridge ke bo bia mo le bridge le ele ka wa ora thoja ka ditlhaka di go ga botse jwale monna o ba tša his whole reputation kudu mo platform ya go lebelela ke lefase ka moka kare banna ba lefase ne ba boletse ba ntho e ka se kgonega le kgogo e tlo o sha bridge le ntho e ka se namele mo ya jo kitima go thoko ko le bridge le tso ya jo kitimisha ntho e ngwe kwa le we a ba le mo ditlhonki di tlotla le taba e nka e thoma mo ke tše digolo and e be se taba ya go loaga le bridge o ba le aga ebile a tša his personality his idea on the line gore batho ba tlo monyatša bophelo ka moka bona ba modimo a tsaya ke di-chance ebile I testa all the material everything I testa to the limit o tšere mengwaga testa because nna tseba re ntho ya e tlo ba se tsheditše gore a ba make sure a gone material tlo o tsena mo e se ko teste go felelela ka mokgwa ka moka a fetša ga di-bridge lela bana ba modimo ge le ile go ulwa le eme jale banna ba eme ba re takara bona ba mmoja le go e ka se namele mono o la dira le-bridge le le gore go tsamaya dikoloi le le lebelele ba le bitsa gore ke Sydney Harbour Bridge le legolo ka mothoko ka mola go tsamaya diterene gore go feta dikoloi ke diterene
before ge ba o di bula a bitsa di-train 8 a di laišiweng ka maswika a magolo di eme mo go ema mašole ka moka ba tlile ka di-uniform le dikukorolo tse ka moka le dipeke tša bone a bitsa meyara a tsene ka mokoloing a tsamaya ko pele a tsamaya mo dima le bridge le le agileng ke ena bana ba modimo bana ba modimo but that bridge never moved ba tshelela ka mola bjale mpotso na kgopolo ya banna ba le ba bangwe le di-calculation tša bona tša banna ba le ba bangwe ge ba bolela ba re kgogo e ka namela lebridge le ya lewisha mamotla go nametse monna wa weight ya go feta ya kgogo le dikoloi le ditrene tse 8 tša go laiša le di-truck calculation ye ya motho wa go lebelela dilo ka intelligence la go bona ka vision ke kaka monna wa vision o bone selo ara it's going to happen power ye ya go lebelela dilo ka vision mo motho wa go tlhakantšha dilo ka tlhaloganyo a reng a go kgonagana ebile a go ja go e tlobisa bridge le go nametse a ke tsona go ka tša weight ya diterene tse la le maswika a gona le mašole le ditrucka le banna le mmeyara wa e compara le kgogo gore na weight yela ebile e kaka o tla kgona go bona vision is very powerful e rwala weight ya go feta ya intelligence jale kry wena kere lentso la modimo isie o se ka šomiša tlhaloganyo ya gago o bona dilo di sa kgona e a sa di kgona because o di lebeletse ka ntho e ngwe ya o no ba short sighted ke intelligence ya gago letswalo la ga is dead dumelela lentso la modimo le buile tsenae go na le motho ka mogare the insight man o na le bebele the eyes of your understanding ge motho wa ka mogare a ka bulega matho fela wa gago e seng waka wa gago ka mogare o na le motho wa bonang go feta what you can imagine and dilo tša di tšao di possible ola o monagana bale ditlhong ke di wetseng banna bale ba ne ba bolela ditlhong ke di wetse banna ba ba maloba ba go bolela ba re batho ne ba iphitha nke batho ba ile ba no tšea profeto e nngwe ba dio iphidisa so ba re jwale gona go na Hillary Clinton ke moprofeta o boletse gore America e tlo buša ke mosadi jwale banna ba ile ba ya di-pulpiting ba tlhalosa gore Hillary Clinton ka message ba re ba tloditse ke modimo ba re ke anointing ya hour Hillary Clinton is going to win this election we see the prophecy is kan bile ba mmitša le ka lebitso bana ba modimo e le ge le ka election le fitlha di tswa dire ba go tšetse tintše jwale ke eng ntho e be buleiša banna and o tsere e kgole kudu le ntho modimo a e dirang jwale ka ge boima ba kgogo go feta kgole ke weight e nametse le bridge ya selewise kore jwale a re tshwame jwale modimo ko le godimong taba ya pholoso it means more to God than it means to you ka go botse pholoso it means more to God than it means to you modimo a dilimo la a wetse o dira pholoso ke a ha modimo o dirile borapedi bo ba Aaron order of Aaron ba se dire tsone yena bebele everything in the fullness of the Godhead was in Jesus Christ. I tell you now, we close solve sin. Pholoso ge e feila a e feile ka baka la re ipalela wena no e feile ka baka la re modimo calculation ya is not right ge e ka feile because o tloile yena le godimong I am going a re ko rebolla batho sebeng ke yena a declare a e bolela because he saw it if motho wa tlhago a dira a testa metsi ka moka ba bona re metšhini ya bona ntho e tlo tshwara mo a ba testa all the material go make sure there is no fault gore batho ba go rata go tshela ba se ka ba kgona go tshela jwale o nana modimo tlo go tšea go connecta ka ra the supernatural thing a sa o leke just chance his reputation is on the line a tlo dula wena o complain his power being God against the devil is on the line o tsere everything a bea ka mara Jesu Kriste ga feta o tsere everything a bea ka mara Jesu Kriste a theoga a tla mo le putla pholoso so it means more because his name is on this a re ke tsere leina la ka le bea mo yena Jesu Kriste a so ga feta di santa swella ka go fatshe ka go underworld a fita kra Satan a mo phamola mo tsela ditlebana ba mo dilo tsa se jo
It's more stronger than Ufeta Otana Greg. It's more stronger Ufeta Filita with a group. This is where I'll build my church. I'll build a bridge. And the gate of hell shall not prevail. And over 2020 issue, I also know about Papa. It's only something that can hold. So I right for Lenarmo. Laga Satan, over Satan, we are saying, he Satan, was the here, Satan. Ora Satan, when the Gola Pela open the Crapel. Isn't them whole, just as I say, come home. Most are facing. Like the Quadula. I have one, I send a Satan. Or I was Satanadula. I don't mourn on a Pikiloga. I send a go ahead and tweet. Ula Sanago Helamamuka Satan. Avali is a Robamota Mechidi Kamrakamukata Helava Monsakam, but to Mereka. Go to Verekala or number of Verekala or not to be so Vereka Gitemo. Come on, Moncha to Nakamugadi Division. Yeah, this man would eat everything. As far as Satan. Satan no Romala Italian Pitimono was just for Logamero. Itlamu. I regulate your moon. Helekamuka I put wrong and small. Arobadi Lokamuka Teliki Telikulita Hela Atwalichona. I Fenya Sivi. Half a Fenya Siva who are mother with fasten of so but you're connected to a very strong place. As they were more pollution. If it's in the sun, Takamukata Satan, it connected back to eternity. Isn't Satan enjoy Satan I will more? Well, here we tell them rapid. You are also Jesus Christ, the Bible, who we the Galarina. Across the Hela, the Feta, above Afkamu Safeli, above one justice zero. I measure on cake and Santa and Satani, above one trade, in a favor to Holy Ghost is profinance. Amen. I bet a woman around Samaria for Jerusalem. Lily with a woman, where one to Mumpote. No one will come. Unchamura Pedi would just say, imagine, I seem to imagination, really ran away and himself. Or a pollution very successful, clear Avia his name on it. Well, or a pollution Pumel important to Momo Fetagamo, important to Moe. And well, Mudim. Belgare, I just got the apple to basic as well. I want to just give this with a Mutumu, Arana, and Lemutula, Semenet. How Jesu. I want to chase your palelo. He will make you a short and right out to the Labra. I'll delay Mula, go to Australia, no excuses. Right on the door. I'm trying to drag. I was Africa. God was as we, the one who I have faith in God. Or I want the power of the way to Linjula Mudim, Allah, nobody some shaky things. The Santana, no. Yeah, self as the chief cornerstone. We like home, every material that comes and built on this bridge. Also, you test you thoroughly before all over the whole bridging because there are so many demons waiting to laugh. Satan, we like us, when you go to pull us tail, if you get up on I put my name on this. I want to Satan to tell. I want to demolish it to tell. Well, I'm making sure now we are the right material. I got I told when they come and knit a job on Satan, I told Satan about connected to the strong about the key. When I tell what I'm drinking, how on our standard. There's more reality to this thing. Often tell you, I go to Lela. Utakakwatu litesta alikuwa kama kalona lidiangla mutama mote I told more about just to slow servie. Lelo mo batho ilo ba kana lo utoko feta zo ka tjela bro ba sa le toko falafel o ne le kwa ba ile ona ilo bereka o buile o se re pholoso o re file power are ke tla fa mo kgetho tla re ga tlile o tlosa ma jamo tsela ya nnete ka mo ba o dutse mo re bolela ka Holy Ghost wa bona le botlhokwa tla pholoso ya ba bona modimo e senge e feta le tsolo la ta ba just supernatural mo mane mo modimo I just know about the anara ka mo kereke ya diso di be reality mo wena o sonye go sure dila ka ntwe ya serious mo and modimo is making sure nna le wena wa test that's why Bible le thabe ge le wela mele ka mekuta because era modimo o tla tumela is refining it yes ka ba gala
o connectile monna wa Australia o connectile mo speaking mara tsaba strength sa le speaker lela ge nka tla ka material nyano mo se re selo mo gare mo ke ona e wele breeding be o ba se ja test chip ye ngole ngo a ke the best ya di chip I lokela I evolve and it takes years to do that above good a go ntwe be sa testiwa bana ba modimo go ka fitla mola that's why ba gona a order jalo ka re ba tsaba di testing o ba tsaba re gara dilo ka moka tsa go tla di imela dilo e bile nyaka je 8 di bitse di ke dinamela mo a gona di ntwetse because o ba tsaba strength of material or mo training ka ya mo di mantwe ka se selo le ba tšhidi dira ka ba tle le mera le nna ke le go pele ke ba bontsha this is my work this is my work this is me Kata really intelligence I saw this thing and it's going to work. But before I now be the way, just Christ or Wadile, more book Kamaji. It was not a joke. That's what I can do. It's long before the devil had told me anything. Aba asked who are the people that must worship right? You know, also only worship right. You can always cut a king. You know what Mutum yen. Material in your home pampish. So we got an agareka mo. But Maraheo need the proper material. Also, you want to do Amen. The moment you want how much and to me that's fail. To me that's fail. But I go with Kisabo like a Taba to me so one to me listen to no first way you gain faith as you go through trials. Amen. That you have to have a trial because thank you honor. What is that power that awaits you at the end? This prosperity gospel. Burapedi is not child's play. Burapedi has no joke you are. Burapedi is a real thing. The power of endless life. This power that can make things happen. This power beyond time. This thing ain't going to connect. We're going to connect back to eternity. And because when I bring them here, I was not complain. Amen. No, Mudima is much bigger than your problems. God's name is at stake here. Satan who busy what here, who are you there? Mudimu lady material, which is connected to our national matrimony. No, what wants to be officially by breeding. When I was a normal breeding. Osafu tumati mutomo le mulomo la street ashetole lam tutuma ka moso khato la ususe galvanite connect kwa. By one spirit we are built into the body of Christ. That's what I know. So meleko asinto strange mo bra. This is part of what we are. Meleko ka moso ndiri dule hona. Krisna meleko senjiro makala go dira kare. This work is at stake. Mudimu is more involved karapulu. Kuli na kucho wana utuju fast ne. Utuju fast utoma la tola get the sense yata wa pollution. Ukarwa itibala nyana. Mudimu is working very hard for you uskwa faile because wabawa faila fela amwadile. Satan wa thalela. Kiona eternity. Kena mutala mabako simakati bibili ke mmiri wa bana ba modimo ba isa ka bona modimo so wishisha go se galamu ke gore ke tšatši la service bana ba modimo ba sentse ba tle ba to kwa modimo a bolela you have to be here o kwetla ba modimo e bolela wena o to gona go tia bale ke tumela ga e refine gore tumela ga a itsomela go ba substance e ba substance with time. Tumele hao gore le ntula modimo le swantse le bolele taba la mathomo go bona go sesenyana e so mara ntse e bolela o bona something ka mara yo bona le go ngwe batho ba bolela ba tsia mo mantsung a khone ba tsia mo Facebook ba bolela ke na kwa maskral ne re bontsha re ngwana morena faith is a sense ka mo go moso
ke ba file example ya go na le batho ba bangwe ba dula kgole maybe ba dula on an island motlhomong ba sena motho a ka ba rerelang ba nyaka thuso across ba re go fela thuso go be le moreri ba botswa telephonically gore go na le motho o mongwe motho o tlo le founela every Sunday time ya kereke le founele number le tlo mo khwetsa mo yona o tlo le rerela la mathomo go ba e kwa ntsheo motlhomong ba tlo motho a no a re tsema motlamelo a ke holiday okay ga ba founa ba mokhwetsa ba thoma ba e so rena a bote yena o ya botea bona ke bona ba sotse ba conquer their own unbelief ba sonye ba ska tshaba o founa ka re e mtsa ba founa ba mokhwetsa mo ngare ha nna ke le ma ke foune 30 minutes after ka mokhwetsa ba era o sonje o tloshe your own doubts ka the other person o kushe re motho ka metla o gona mo lining kana kwa service jwale e thoma ba tshoga mara ka moranyana ba comfortable jwale batho ba le confidence ara bona mo modimo se ka tshonya mo island mo rena ka le tšatile le sona le service why because motho ba bereka le yena mo phone ba mo legetseng ke ba mmone ka matlo mara action ya gage e dirile gore ba mmone gore ba mmone ba bone character motho consistent wo ma ba metla gona mo line jwale le bona ba ya pakela motho ba mo pakela ka confidence ba re o tle service re na le service ka nine ba butša le rela ka ma ba re gona o mo phone ba re motho a sebile mo ba a go tlhogo ba re mmone ke bona ba defender motho la ka ba la re ba mo defender ba because ba bone character ya gage ka mediro ya gage motho consistent wo ba le ntse ba bitsa motho ba re itlaika motho le rena wa bona Heba motho wa lena mose ba le ka o diteng gona as long as ke tla service o ska wa wara hore ke ne motho re ditime ngwa le na thubile re tshoga ngwa wa mathomo wa bobedi wa boraro ka moraga mme ngwa ga le ra bara ditshara bona re batho ba mo jo ba re belela motho ka lefela motho o fela le gona agreeable ba mboni mara tinka matho ba mmone ka character ya hae o tswana le motho mo ga fela o botsa makarete le kwana ka sele ke mola a go bro sister ena wa tsoa ke sister o lekile ngwana morena wa ke go kwa le diranyana ntongwe shuwe khere wa tswa le mo le lengwe lo tsa ha nke di ba ka mogadi bo le tšekao a feleleo ga bolela o sa motšia serious ba ra o lo a o mmone gale e se re mo lebeletse no ra re mogwa wa hae o already ke a bona man motho o botsa dilo tsa sa di direng motho a se fagale o bele go botsa ka modimo ke re modimo try bolelang tumelo ya gago is what you must do o tshwale batho ba kere ba phone modimo is always there problem ya ye o na le yona a e ka go satla modimo ka mo satla gago ko wena motauta mara ge ntse o bereka le yena o thoma matho a gago thoma o bulega understand ya sona thoma o bulega bona mara modimo is consistent modimo o dula le gona wa araba then o tlosa dilo ka moka mo tsele o ya mo wena fully amen jwale ke mo lentswe la modimo le thomo bereka le motho ka mo ba thomo bola a new creation a new brand new man amen bana ba modimo e re skra go le ma ke no le bontsha pholosho e re le mo yona bana ba modimo a rena mantswe a ma enough a o e gatella e feta ka mogo ke le ka o street ka ona is more stronger than anything else is more stronger than existence itself gore e feta le lo di be gona ka matla modimo libitso la hae le modimo a tsabe ya pholosho ya metlha bofelo modimo o bala ka pholosho ya metlha bofelo o re I sent you Elijah the prophet yena o re ke ya le romela bana ba modimo taba ye tlile mo ya sona fela tlile na le signature za modimo amen ya iswa mara a re tlogele ganyana mo re tlola re ke power of endless life o gona bona re power ile mo e nyaka go dira lo tse dintse go feta ka mo gona le go dumella ga le but bothata bo rena bo bogolo ba rena a se modimo ke a believe ka mara batho ba sone ba e tloshe mara ga go le tse batho ba di tsebang faith ya ile o dula mo di mamo dira dibe motho se ya tloshe dilo mo tseleng ga fe ja o tlosha dilo mo tseleng ba faith e thoma mmereko wa yona then ga fe nja unbelief ka moka o fiwa faith ye tile ba ka faith you can do anything amen ka tumelo family ra o ntwe pala tumelo amen wala mo wa ke mo nya go fitla hona mara no fitla hona ga re nya ga o fitla mona le dikgato tse seng di tseiwe tse di pharametse ke matla go phelo bo sa fine bana ba modimo a re no emisha fa modimo go tswala dira ga botse a re emeleng ka maoto mo sebaka sa jwale
modimo a khutša be le lena. Amen. Leaning on the everlasting, leaning on the everlasting, leaning on the everlasting, leaning on the everlasting arms. Amen. Amen. Tswale matlo a rena. Modimo wa rena wena modimo wa sapale selo le mo sokesa jole modimo wa ka re a go leboga. Khoshi ya ka le tšwela le tšweletše gape le mo mosara wa lekgono papa. Modimo wa ka kwena o nnoši khoshi ya ka o tsebang lebaka le mokgwa wa go bolela ka tsela e. Fela modimo di kokobeletša papa le tšwela gago re kokobeletša mogau wa gago lebela dipelo tša rena modimo wa ka o tloshe go shira ka moka mo tlhaloganyo ya rena modimo wa re kgone go bona mogau le lerato re kgone go bona morero o mogolo o dirang ka ra mošomo wa phološo morena. O papa wena o ile wa re rata wa re dira karolo ya ona modimo wa ka lefase le rapaletše ke ba bantši modimo wa ka ba ba leng ko ntle morena ba ba ratang go kwa taba tša mohuta o fela modimo wa ka re bone lerato re bone mogau mo go wena be re a kgopela papa re thuse sa kwa taba tša go tshwana le tše a ke modimo wa ka se ka ra di tšeiša phefo morena a ke modimo wa ka se ka ra di lesa fela modimo wa ka ra mato mola di ka re thuša ra kgopela jwale e ba le rena sa kole lentšu la go tsamaya le rena o elena magaeng a borena re thuše gape o dule ka mogao fitlha re tlo boa gape ka tšetla go sasa ka kriste jesu go kgopela ebile re leboga. Amen. Re a leboga bana ba modimo a khutša le dira gabotse re tlo ba re ya gae then ke dumela gore go sasa tabe re feletša our convention and then from there